energy. Talk about the mother load. If they made a movie about all the demands on a modern mother, they'd probably call it Mission Impossible. So since it truly is impossible for a mother to do everything that everybody wants her to do every day, a wise teacher said, all we must do for a peaceful soul is use one word called no. It's true that once in a while when we're simply too busy, we need to nicely just say no to some requests. Even Jesus Christ himself took time out from helping other people to rest and relax. He spent time alone with his Father to recharge his battery with power from God, to be able to face and handle his life's pressures and responsibilities. His time alone with God also gave him clear perspective on what was important and what wasn't, so he didn't stress out and spend energy on things that weren't worth it. You know, if you want to die in peace, you first have to live in peace. We need to practice living in peace daily, no matter what pressure, problem, and stress we're under. We can learn how to be full of peace, even when our life is full of pressure and problems. John Wesley's mother had a small house full of noisy children, so there was no room for her to escape to pray. So to create her own little space of peace and quiet, she learned just to pull her apron over her head. Her kids knew to respect her privacy and not to interrupt their mother when she was praying under her apron. And you too can escape the noise and pressure of your daily work through talking and listening to God. In fact, Jesus waits all day long for you to take even just a few minutes to let out all your stress and concerns on Him so He can fill you with His peace and power. Won't you start your daily quiet time with Him right now before you break down? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasimai batolu. Radio Samoa. Tasilima itu amo. Atarvatu se whapoponga o telefou le Radio Samoa. Ua whaamaria mai a Amerika ua whaia nei isi a lātou o spainga whaasanga i a Iran, ma ua mai alapta i a Trump Tehran e te tau na whaile leia nā mio. Ua whaamatau i a Trump o le a pomu e Amerika ala lau papa mano fuanga o malusi anga tau ele tise, pe a whaia le toi anga i ane nisu i o Iran i talanoanga i le basa fau. O se whaamatau fo i whaapea a Trump sa whaia mua mua le masino a perino na tausanga nei lava, na adia e heile mau whaasea mai kulupu tau ai a tatau wa malo au whaatasi, whaero ai whina ngalo i lātou i au i tu ai ngā whaamatau whaapea i nalo tū la whono whaava malo o le oso whai wha moe moe ina o tangata lautele mō lātou si o manga o se sori ngā tū la whono tau taua po o war crimes. E le ngata i lea ai le teimir whaasisiranga lea Trump na wa ai ai tangata anu o Iran wa poto umai rungo ala lau papa mano whanga tau marusianga ma lātou whaailo tutu whaatasi ai e te te e fuanga a Amerika. O lo tunturi roa le to tele se isi ra sanga le ai le mata upre nei le ba Amerika ma Iran wa tele o na fianga ia tunu uma o le langi. O tangata to lima lo msarumia i Hong Kong i le whaatauina ma le whaeroa ino tusi e ono au fia ini tustusi ngai whaasanga tau le whainga malo wa pu e leo i le mai o leo spa inga leo ini whare tusi se lua po bookshops. Whai mai le malo, tustu singa o loo au fia i nei tusi, e wha au so fia i le ita wha sanga i le malo. Ni wha masinonga, ma ofisa e wha malu sia le tū la whono. Wa tā ue le ripote i ei tusi na abesea mai e leo mai a lātou waspa inga i whare tusi ia, ma o le kulupu to lima e au fia i e to lua, tolu su fitu ma le lima su fitu tausanga, ma tamai ta e to tolu e le vāre tolu se fulu le lima su riva tausanga le mātutua. Ua masarumia lo lātou sodia o aia inga tau le puipuinga i te tonu le tunu. Whai mai le BBC o lo tau fia i lātou le teminei mo suenga, ma a whai e wha maonia morianga
e ono no fusana le whare pui mo le fitu tausanga. O li patia le BBC se whaamtalanga mai le Amnesty International e whaapea o oso whainga ia ua whaia I whare tusi wa tiri whaamaoni aile mea moni o le a tupu I lea atunu o se no fuanga e tau sori tū nā whono ai se tangata o na umea o loo teu I whatatusi. I Australia, iei nere ua pua nei leo I Australia le whaaralawa na tūra I maida tauna ni rā I le whae tua Glenmore Park I Sydney. Nena mau atu stasi o ali I whafo mai o se whale wa maliu, le whale na mu I le tauna ni rā. Whai maida 9 News na wala au le fsoswani whaamawame le no whanga lea I le wawe au I Wagon Crescent ina wali poti e tua oi le whale wa mu. Whai mai o le tā ngata sa maua I whafo mai o le whale, sa iei manu anga I na tino mai le awhi ma ua mariu, pe ama le ona swutau sanga le matua. E tautonu leo le tangata wa pueina o se tau ainga o le ua mariu, ai le no fwai le whale na tupoi le whale lawe. O lo whai so e suenga, ai fōringa mai na iei se penisini na whaonga ai le awhi, na ātiri sa sao wawe ai. I New Zealand wa maua I le tunu le strain o le whaamai manu le bird flu H5N1 le matere na awhia ia tunu te tere le rangi. I ptia le teo whaamalo New Zealand se saunuanga le Minister of Biosecurity le tunu o Andrew Hoggart e whapea wa whaamaonia le iei o le siama le New Zealand mai se manu na maua I Tone Beach I le awa uria na nafi Wellingtone. O le bird flu e whaingo fo o le avian influenza, o lewa fo o na iai, ma awhiai manu isi wahenga le rarangi, sa moa ia awhiai le Northern Hemisphere I le rua whedua se fulu. E leo se whaama ia awhiai tangata, a iei ni poti na awhiai nisi o na ofeso ta inga ma meola na awhia. Whai mai le Health New Zealand, e le iei lava se tasi wa awhiai le bird flu I Aotearoa. Taramurumuri, o le Minister vai for New Zealand Winston Peters o le awhero I atu le Parliament o Niue ma whaipure mai fiti ma Samoa I le soi au kirani. O le ptia le Radio New Zealand whaero e Peters o le awhaia le whorutanga mai lato I le Parliament o Niue o Dalton Tangilangi sa kia siti teoka mai fiti ma whata Ryan Schuster mai Samoa. Whaero le Minister e tau o tele le Connect New Zealand ma taitai o le Pasifika. O lo iai au kirani whata ma sa kiasi mo le whontanga Minister le Future of Investment and Trade Partnership o ni malo whaalolungia a New Zealand. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le ringa so manuia tere ngā ruenga o whenga iai whaasuifui. Tasi lingoi watu, amo. Sunga o whenga whakao elo kawa le whou maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha ilo ia na e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta. Ini tau le lei, toi ananga tā. Le mawai moenga ngā o si tutona New Zealand. Wha apea se tino fōa le potumalo lo. Lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai. Maisi, a whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua, lima whāwalu. Ua le osa I whaalawelawe, ua le loa le mea whai, o le friendly loans le aua unaga e whai, mea mawhai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu iwaiwa o le tali o lo wha moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani sauti. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika,
o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whale aonga i Aukilani i Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, au kids, i le ovalu se lau, 215 ovalu se lau, 215. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bebela
We want to ride the water, wicked on the wicked and the water. Leo tula mai le tātou taimi le wanti le nevanga le fia fisful fitu minute ua te ai le tula eono. Ia, ma le tautua whaua pia mo e le radio Samoa se fululima iwa tolu amo. Malana au unanga wala wafo le tautuina le tātua tinu le amatanga le neva yaso. Ia, ma tulanga pe o ne yeila na tautua ma le tātou porkalame. Ia, au e fia ngai mau fia au mga luenga pe o na masani ei tātou. Asonga fua luas fulu yulai lu ono le aso fa popolo to so fua manuia le ngata fo leo se mantuola wale fa wino fe au mga luenga pei ona masani ai via le lofa mranga leo le tua lana tausinga lana puipuinga ya ale ngata fo ilia ia ole va venga pe ona faia mo ita to ile neva yaso ele manatu mawalunga sa e pisil fai ungo le yaso ya fe au mau nga luenga ia a toa I fo I manisio ila toi porkalame fa nga solo pi ona masani ai ia le fai ungo le vaiaso ia ila to ia ai vi ia le lofo le tua le ua tātou au lia maile nei aso e fa popo I le ola marso I fuo le tātou tinu tele vanga sa tātou wa nga ia sa lilo yu tātou manatu e toi au lia mai a te tātou ia le nei aso ai o le fa tai I le tua uia nga kako pisi ai le mavaile anga le leo le tua ya ti tātou yo he malama na leila le tai au
e whaalonga ko ngai masau le mangava. O ngai mingoi lo vai anga vale. E ofo lo vai kamakau ngai mingoi ngoi. Ia e kuangelo runga mo kwa i ako koro mano sia. O le whaaptaila le nai fo i le atua. Wa kako so le family upua kako mo mo pe kako kako ofioki. Ia sa le na tala. Ia a whaaptai ia sa tātou malo lo whaatasi ma le atua. Le ua tātou toe maua le nei aso le fie manuia. Whapea sa le whai unga lo vai aso sa mafatia lo noto mo lo mawhau me kukupu ra o kako. Kakauanga yengi me kukupu le soifuanga nei. Ia ai ole mena na mai e le atua. Ia le mawhau ma le loto ma le anganga. Te tango le control le kamanga. A le lo control ino kamanga. E ke au lia mai lava le asonga fua o lo i eile file mu o le atua i lo loto. Ioi. O le sikangaka e file mua. E wha vevesi mai lo e le au le engi whai ai. Ke ia le ngai vevesi a kuale mo e. Ai le iloa. E le wha pe ngalo wolanga. Ioi. E ke le vevesi vale. E ke le whaikala. E ke le Ia, ai wha moe nasa i eile anga le leo le atua ia te oe. Ia, ma ia e mawhau o kākou, o lea e ola masoifua i le lano langi ngei. Kākou ke lo whiola le parakaiso. Ioi, o parakaiso, e le alu lesi ma whaikala o lesi. Ioi, e le alu lesi ka ngaka ia ma kuu i lano lesi ka ngaka. Parakaiso ngā o nganga le lei, langa o foi ma le parakaiso. Ioi, lei ma se nganga le anga o iai, ngā nganga le leia, le lau o koe foi mai lalo ngei. Ar ka ngaka mo mua kau elo vai o le ia kau. Ioi. Le va kerenga soifua le ia kau le olanga. Ia, ai whawhatai le atua. Ia, le o tātou te au male nei aso. Manatu nasa e pisi fufuanga. Ia, nisio porkalame whanga solo e vi ai le lofo le atua. Maua fo sina teimi e te asi ai le whansa. Ia, ma mafuta whaatasi le whanau le atua. Fo i le vi inga, ma tātou tau poi whaatasi. Ia, ma whaafo ia tuel whaaftai ia te ia. Ia, e foi lo manatu mawurunga ngasa. Sa o le leile a venga o lau vi inga. Ia, ki kilo fui kaukaringa pengi whalai a lesi ki ngā. Ki kilo fui se vai muri umi pengi power ko whale i se vai o lesi lo makua. Alua o ia. Wa foi lau vi inga ma lau whaaftai le tue. O mana leile sauninga lo tu. O ngai ke fia. E a whapea ngai ke anu le loku awa i karo vai a kule mwhe lafi me o kaukaringa o lesi lo makua. E lakula mo kaukaringa e le pea. Mela ngai a ringa mafuanga ika. O ngā ngaua e alu wharsa e le pea o kaukaringa. Fia mauangi o kaukaringa. Ia ngā e vili meile ia ma o maseu mangu. E kaukaringa rau ka mau seu lai e. E whai au kaukaringa lai e songa lave. E le i ka kui au kaukaringa. Ia, se ie se kai milanga i. Whapea ngai ke alu le wharsa e le pea o kaukaringa. O ke popole. Pe le pea o kaukaringa o ngai sao rau kakalo i le li. Pe ke laku whaare whare ngai ngumi lo ofusi o kākou e le wa ai. O kākou pe laku e ngumi le ofu e ma whorfola le loko ma le anganga. Oi sole. Paungat ka ngake 4 kilo mai le kua ilanga kaulanga malanga vi inga. Al mea la le e kākou wholera luaku makua i makau kia le suki. Sau le suki ma ngaia, fusiua ma ngaia. Se wa i ila ma ngaia. Aure palau vale ia manga ko mingi lungo le festa puk. E ala leila kako e kaska ko pese lungo la wala. E na wo kimu o ke sawang ele kimu ama ko e pongi sala wala. Fai le mu lo sa ya ma va ia. Lo sa ngale mu o lo kako e pui ya kako. Lo su tolu miru te tela no. Mimita, fai fo io winga, ile mana ya na yo fika, ua oso ai lo uniniva, fia sogi au fofonga, ona o omo onga, fia te pai lo la le leita lo fai ai tanei. Shubala baby, shubala baby, shubala baby, sekia oi, shubala baby, shubala baby, shubala baby.
moi moi oi lo ulo koi a kwa uma ai ma la fuma moi e a me i ke sele e ke se I fa afu se I fo I ona fa me I se kia ole ka agulu ole moi sika ka avale afi fa savili papa toi toi e te no e la le si va mai ai tanei e te no e la le si va mai ai tanei e te no e la le si va mai ai tanei e te no e la le si va mai ai tanei Shubala baby, shubala baby, shubala baby. Sekia oh, sekia oh, sekia oh, sekia oh, Shubala baby, shubala baby, sekia oi. Shubala baby, shubala baby, shubala baby, sekia oi. Sekia oi. Nai whaafifianga mō tātou le nei whaiwanga la whiawhi ma le tautua na Radio Samoa sa furulima I watolu a mō luas fulfitu minute le wa te aile I tū la e ono. Ia, ma le tātou porkalame musika mo le manawa ngaruenga o le nei fo I aso ngafua. O le aso lenga, tue fo I aia whanau ia onga. Malo nei mātua manatu nasa e malolo mai lau ngaruenga le lua vai aso a. Ia, ai sa wa aina I tamaiti ia whapia fu ngai e mawhaiana nofo lātou. Ia ongi e avea fui lo ngau kile se lengi ma me e kia lu lava ke ngalue a ngai e le I mawhai ona tu na tamaiti le fale ai ma no fa tai ya to don sai e le fa ngo fiere so I fonga ngi ali ioi ia a fa pe fui o ngai ke nga fainga luenga e ko sa we vai ka maiki ia ma fai va enga manga luenga e te tau mo le vai ngo nai fana ma lo no sai ma lo lava ya to lo sai tātou le ngā whaapuku ngā oa mo le lumangai. Ke koe ingua I I lau ti ngā inga mo lau fia moe ma lau le la wā. Pe a I ule le ia o ngā siau whanau. Ai a whaapea ke poka mai ai le aso ngā fua kau le le aso sa. Se furu lima lo kau sa ngā lau kama ai poka lo fo. Pataro fatu a tamau ainga nonu a foa sai fua manuia. A Wele Brown fatalo fatu manor se fu moria se uso ia fa fo wina Tanielu manor se fu moria fatalo fatu se uso ia levao polo a Pauli Yoelu unga po talo foso amba neva ngala fia fifasi kau palasio ki munga moka ko le am tango neva yaso Amelia Mikaele se fu moria le nei fiafi Chelsea Rata ala I faiva sele se fu moria Chelsea ama mel pone le nei va ngala fiafi ya fa mo na manuia oe ma ainga mai nofa Melbourne ya ele nei fo ia fifi mano le ngalue fa mo na sa solonga le leima manuia le fai ungo le vaiaso ya me se fo ile weekend na uma tunei ya fa mo fo ile sa ve ue se si lo file mu a Chelsea peta ya I tupai fa tu ali tala taina so fu manuia uso a lo fa tu fa tele fa ta simai le ngata fo ile a lesa talu toe malai loa io sai fu manuia lesa o lesa ele fie kaukaringa kamala popo a hoi ele kai fie lesa ngaku inga kaukaringa kama hoi la ikia ole I illa la o sola kamara nga fie lesa ala vatu lesa fa tele vata simai Mauli ko yese tu solo malolo sei fomruia fa taile fa ta simai hatalo fati ya famuina
Pauleta Seumanu Soifua Manuia Faftaile Fatasi Maya Famuina Alofa Moe ya Anuia foi malolongo le foi vango le fiafi male tanto proclame bese ole tautua le radio Samoa Frulima Iva Tolu Amo Fatalo Fatu ainga fiti Robert Soifua Manuia Faftaile Fatasi Maya le foi vango le fiafi Robert Alofatu Faftaile Mafuta Maile tanto proclame ya male tautua ale radio Samoa se furulima Iva Tolu Amo a missione tanto musica su fifilo mole manavo ngaluenga na minute ia ono o se atulea vai lungo le wala po a mai lungo ka ko wala male tanto feo inga ia ale tanto tunu le ni vai ngole fiafila ngole songo fua ia mai se lava kai mi fo e pe ka ko uruenga ki munga a ke minga ole makua i poloka le wala ka ko e paul me sili matawa ole mau le sanga le mumu tatou fatalo fatu se ya Ronnie Samuel mai au se tali lungo le tanto YouTube channel Ronnie alo fatu so amai o male ainga ni fiafi fa mo nga lava ke kamalele o e kamalele e pea alo fatu Ronnie fa fata smile ne fiafi sina leo lungo le tanto YouTube channel tanofa Fagalo ne mafaunga pe aisea Lea lo fana vea lea mata ua faavae Aone ua vea mateo ua mamae Ama vai o timunga ua langilelei Te aisele pongisa Le alofa moni e fa pena hona uinga Le neila lo langi uatumu ifa ao sosonga Ia te pataula itaonu ho manaonga Ama vai o timunga Nai pespesenga ia manai musika mo tatou mo le manavo fe am ngalwengo le nei foi vanga le fiafi male tautua le radio Samoa se furulima Iva Tolu Amo ina ua tula mai le tatou teimi le nei foi vanga le fiafi luas fulono minute ona tale o le tula fitu
Aula I whanga solo le tanto musika wa fo manava ngaluenga se va inga lungo le tanto traffic ya male manava I o fe ngaluenga le tanto turu la matanga le nei fo I vai so lungo le tanto state highway ya sa fulu maleono le mai watu o ka se poloka fa mo le mone ai fai le mulo sa le ngata fo le state highway tasi ya south and motorway o vaenga umalena a fa peonga ke lungo motorways nga fa mo le mole fai le mulo sa mai ta watu faisi por loka o tātou le nevanga la fiafia le ngata foilea ea le ua tau manava whaatasi ea maua maua I la tātou lunga o le poloko le awala I le amatanga o le nei fo I vaiaso o le tātou au family latuna I le pitonu leo Mount Wellington Vangala na faisi poloka fo le nevanga la fiafi whanga solo atu I nao sieva pāka Penrose a ngai atu ti ai Tansile na vanga le fai loma ye tau faisi poloka tele ya mo feo inga ale tātou tunu. Malanga mai I le pitonu o mātou nei mai le malewa lele ya ma le ngata fo leo manukau whanga solo atu I takanini poloka vanga le nai takanini ma papakura. Pe anfa pe nai te anga I pitonu le na I o ngai poloka vanga le na pe ama le fast 5 minute ya pe e malanga atu I takanini ya ngai ia I pampakura le nei vanga le fiafi manukau oso atu I nai pampatoe le ngata foilea o tahuhu whanga solo atu I Otara tasi na vanga o le whailo mai whasi poloka le nei foi vanga le fiafi mei mai le situ le Western Spring pe whapenate uia ia le whai tūlena ia ma tulanga na ia Quailin whanga solo atu na whailo mai ia whasi poloka foi le nei vanga le fiafi mai tau watu so se vanga le foi whasi slow o tātou le nei fiafi ona o le manava o ngā luenga ai tele I oso tu totono le tātou tano le vaenga le Mayoro ia alfa tu Mayoro whanga solo tu na Hillsborough le ngata fo lea te Irirangi whanga solo tu New Lynn manisi na vaenga pe o ni Couston Glen Eden ia vaenga le na le whanga solo mai solo nga le lei au ngai pisi lono winga whailoa tia te oi whai le mulo sa ia awa le saunga le mu mo tātou feo inga au e malanga tu anga ilo mauta malo lawa I le nei fuvanga le fiafi nisi vanga pe ona failo mai tau tanta tu self ia nga fo e failo mai fasi poloka le vanga le na anga ia tu nei peninsula ia ona ingalo ia te ona fo I poloka pisi vanga na pe ona failo mai tau mo le tanto proclame ile nei fuvanga ole fiafi ole reporti na mo tanto ia pe fa pena te poloka lunga la wala fai le mulo sa mai te watu ia so se vanga la fo ilo failo mai fasi poloka ole nei fuvanga le fiafi famuina Pauleta se umanu talofa le ngata foi le fa talofa tu ya Leon hipi asa le atu le vau tu tolva le mafuta mai I Mount Eden prison talofa so kero lopo ngate ngalu ina ye ponati tonu Mount Eden ya alofa tu mo fa tele mafuta mai fa mo nai anga leile tu mo oto ya ma por kalame le ngata foi lo tulanga ia pe ona yele ni ya fiafi fa tele mafuta mai alofa tele mo oto Nicola ulu malor se fumanuia Josie Ranta malulua ia ono sai o le tulanga foi na o le matu nei paisi malulu le tulanga le taupi ona yele ni ya fiafi tio tala evangelia malor se fumanuia tio tala lo fatu mo e malainga fa tele fa tasimai ile nei foi vanga le fiafi malitanto por clame ya amisio le tautua le radio Samoa se fulima Eva tolu amo Selina sia osi se fumanuia Selina fa tele fa tasimai le nei fiafi malitanto musika wala foi le manavo fe amgaluenga ale tanto antu Samoa
Mafifianga mai le fianga o sangone. Ia, mai se uso ia tamaiti whaneata. Peo ne tanta musika mo le manava o whea mga ruenga le nei fuwanga le fiafi malolo se fumanuia. Sani te whai ono malolo se fumanuia sani. Le mafuta mai sili au se talia se uso ia den le ngata whora te whine ia vona. Lofa tele mo o lua whaaftaini whaatasi mai whai le mulu sa. E lunga le wala ia ma. Ie pelanga leo le tua ile nei fo i vanga le fiafi. Le wa ya tutus fulma valu minuto na tale ole tu la fitu tale tu la fitu yo le temi masani mo le tanto por kalame ia ole to winatu na ia tanto tala mai sa mo pe fa pena bisi mai ia te oe ile tau le valu le tai aus fulma le lua le fiafi temi mul mo pe ka fiku. Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Uale wasa I fala bella ve. Uale lo ale mea fai. Ole friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Tā lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefonifo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua 5 tā laid vai aso. Ai ala se se tunu for Lazy Boy. I le na o le lua 4 tā laid vai aso. Ma wae. Wasilia ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Pe te mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iaia inga whapitoa. O tausa ili se Samoa lo ainga. Po tausa ili sau masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga a le car city. E whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vai aso, lua vai aso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors I le lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ua whaale tonu lau masini mitpefu. Ua le anga le mua vau. E le leon whaatonu I le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council in Organic la pisi. E ona mawhaia ona toi whaau ngā tai au. E au ina mai la pisi ma mawha mai lo maota. Ina ia whaaititi ai la pisi e la foi nei le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia I tu ai ngā la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu I ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, I lunga o le upenga te whailangi. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua, ua whaatino I nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia, e au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau whale, ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le a maua fua pusa ma mea whainga luenga, o le whaatino I no ia wha ata ma suenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le fitas fulu 5 tausanga le matua, o lo soifua. A vave I loa, ma maua a unga o le kanesa I le amatanga, I suenga ma wha ata o tau whale, e ma whai o na tonga whitia ma le manuia. E le ai se te tonu, e vave ma whaingo fia. O suenga ma wha ata o tau whale, e ma whai o na whaasao I nai ola. A maua lola pusa, vai lola. Manu malo se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tapa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wabroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E 5 whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le 5 petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso for reile te tasi e ia inga o le rei whabitoa sekia DG Cell. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi a le Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Sauti.
O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whale aonga i Aukilani i Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga i senga luenga. Whafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, 215 ovalu se lau, 215. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Mvalu minuta le tona tano ritu la fitu mo le tautua le Radio Samoa sfalima ivatolu amo fa talo fa tua sani to fayono yoe. Matango fiel talo tau ya matua sani litao fa nga solo mele woli ia ai palasi nei timunga ile nei fuvanga le fiafi pe ona ia Aukilani nei fa mo na solo ngalei ia ma matango fiel nei fuvanga le fiafi tanto musika maya Mareko Pailate fitu minute tale fitu fa atali mai sei tatalano ma se ie tau mai olo igua te filo Fai gatatele ia te unaio umanatu Ona one tele lava osi oma Na ala ina ona na olo alofa Oh yeah Afai ole a so manatu O mai lau telefoni ia te uai uvili atu Sue atu so avanoa aito e kawatu Oh yeah E ua o ile lagi lo oli oli Masalo o ila bausi o tofi O lau talamoni Oh yeah Ole a ole masalo salo Atonu e te tali mai o manau Ile nei vai aso Ea Teleto laula petoi no pia ole ata atia Oh yeah Ai a fai foi ole asotala Ai o ya tu ile mala mala masa upua Oh yeah Oh you au ki ai no male mea O ke lei fai a lava o se mea fa pe taluona oh la Oh yeah Ai ko suilo Foga, ai fa auma ai loa malekisi ai ka sosola E a lautara E a lautara E sa o lautara E sa o lautara E ta imana e lautara
ilo ufatu na foma ya wate alu tafia mafuta maoe ya so uma o oi watasi ilo ufatu na foma ya wate alu ne iyo uma usitalu ayo polonga iyo uma natu tingale mapatia patinga ina ifa alave lave peso alo ainga male telefoni so mai o lato ya ina a o e watasi ilo fatu no fama ya wate alu tafia mafuta maoe ya so uma o oi watasi ilo fatu no fama ya wate alu ne iyo uma usalu ayo polonga iyo uma natu ingale tele owo ya so uma le matala si ole olanga maona ba ainga osuinga ole olanga e faato sina a o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu the via mafuta maoe ya so uma o e watasi ilo fatu no fama ya wete alu ne iyo uma usitalu ayo polonga iyo uma natu Wai mai ua mai maua ya te oe Mingo ile po ayao na ole moe Sau ele ai se tupe o te toe A o oe watasi ilo fatu No fama ya wate alu Tafia mafuta maoe ya so uma o oi watasi ilo fatu no fama ya wate alu ne iyo uma usitalu ayo polonga iyo uma natu ole lo ase aka pele o wa ele kema pele o wa tasuya wali lo wali o apa ya wa o ko alu ye ya esa ko e fai mai o fai o pe ai le ese pe fai ngal lo pai na le ma ko aba tol to mai ko rende la o ki ona sa ona o e watasi ilo fatu na fama ya wate alu tafia mafuta maoe ya so uma o oi watasi ilo fatu no fama ya wate alu ne iyo uma usitalu ayo polonga iyo uma natu ayo polonga iyo uma natu ayo polonga iyo uma natu E ale na, nai whaafifianga le nā mō tātou le nei whuvanga le fiafi ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo wa tātou no le tula fitu si mai ar whaafonga te whaasalawina o tātou tala mai Samoa. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. O le vai o se fōu o tātou whenua i ma mafutai le whaapoponga le tautua whaatalofu no tātou tino o usi mai le whaafonga. E luas fururua miliona tā la ua whaalu e le maloe ala le au aunanga le company Valele le Samoa Airways. E whaalele ai iafi matino Valele la iti Twin Otters e lua. Le ua sanga whaalele ai malanga ia Valele la iti o lo tautua ina malanga i le vao Samoa ma Amerika Samoa. O les whareile o mawaena whaalawilo ai e le company Valele le toe taunu o manuia i whanua. O le isi o na Valele Twin Otter
Ina ua mai anga luenga na whaia iai, ele company o le Unity Aviation i le tunu o Kanata. O le company fo ilea na whaia i ngā luenga whaalele o le isi waalele, o le itu a inga lava lea ua toi lele mo le tautua ina o malanga i lunga o le ea. Le fionga te mai ta isu i pāle mia, na sau no ai le sau ninga sa whaia le no fuanga, e wha mautu i ei waalele le malai waalele wha wao malo i whaleolo. Le sa a wai manisi o tai o le malo wha pe malo vala au lia, a mai se o sui o le pulenga le company waalele le tuno. Na a wai fo i masui o le company i Kanata, na whaia ai ngā luenga whaalele o le waalele. I le vao le tausanga lua afes furuiva ma le tausanga nei lua o lua ono, o wha mawina le komisi o tangata whai ngā luenga le malo, lea olo i aida wa ia o awanoa si korosipi a wālo ma whanau le tunu. Le si tia i le salau maleiva, awanoa si korosipi fau le malo saina. O lea o wha inga wao fi aida to lua sifuru lua o whanau le tunu, o lo o a o onga i awanoa si korosipi i le tausanga nei. O le tausanga ni fo i o wha mawina ai, le si tia i le limas furu whanau, o lo o a o onga i tutonu le University o Samoa, ua wha manuia ina i ia si korosipi le malo saina, mai wha atusa lea i le na o le to lua sifuru o whanau, sa maua ia awanoa si korosipi le tausanga umawai lua o lua lima. O le sauninga sa wha alawido ai i la tou o wha manuia ina i ia si korosipi, sa wha ilo ai e le pule o le University o ao, ia wha maumaunga, wha pea ima le te fono o le komisia tangata whainga luenga le malo. O le toa lima sifuru wha ua whea i lea anga le leo saina, ua au fia i whanau o le asi korosipi, i lea o uina o le ngangana wha saina. O le ampasa o lea malo i Samoa, sa tali malo i se wha afe, mo whanau o wha manuia ina ia awanoa, e te tongia i saina alatu wa o onga. I le masino iuni o le tausanga i luo tolu, na whiriwhiri aire whare le fionga ia le malu se le sitina meni reti, e a vea mo ofisa sili o le pūlenga o le whaalaputonga le whaaputunga tupe, o le lumana i manui o tangata le nupi wha, o le ua wha mawai atu i aile uwhai ngā ruenga lea whaalaputonga tau tupe le malo, ina ua mai ale tolu tausanga o lana kone karate, ma ua whiriwhiri atu le malo se isi tamali, e a vea mo ofisa sili fau. E lua minsta o tupe le whai ngā malo taluai na whea ngai ma le fionga i ale malu, a wā o minsta o tupe i aile wa aia o le whaalaputonga lo o teu whai ngā ruenga ai, se leni le au whai sao whanga i le nupi wha. O ia minsta o le fionga i a muripola ana rosa ale mori o, ma le fionga i a lautimu ia wele se wa ai. Ai mai anei le au nanga le fionga i a le malu Celestina, o toe pale atu le fionga muripola ana rosa ale mori o le tofi minsta o tupe, i le whai ngā malo fau ua i nei. O le sunga i a lea lali whare to ese a saua, ua whiriwhiria le kāpeneta e se atu, e a vea ma wha aururunga o lea wha alabu te patonga tau tupe le malo, ma o se tamali o lo ia umia wha ilonga maururunga i to mai tau i ngā ruenga wha tau si tusi, ma sue tusi. E tolu fo i tau sanga o lana kone karate. O ta pena le toi fo i atu i au lotu, o nuu ma ainga wha apea atu nuu o usu ngā fono, mai sinoti ese le kālesia metotisi, ina ua tāpuni ai le fiafia le sa uma vai atu nei, le conifer nisi tere o le nei tau sanga, ina ua maea o na lau le tusi tō whinga. Wa whaelo ai le tō laulo wina o le tusi tō whinga nisi o whawhengainga, o le asi tia e ngā lulua i nisi o mta ngā luenga po au lotu, i te tono Samoa, Amerika Samoa, New Zealand, Australia, Hawaii, ma Amerika. O mamori ai le whaftai al Palestine o le kālesia o ao, i usu ngā whono mai e umana a wai le konferenisi wha le tūsanga o le lua awhelu ono. Whaftai tele le kālesia mo le usui o le konferenisi nei tūsanga. O te whasilsila atu ma le loto fia tele, o tāpunia lua ia nei le konferenisi o le nei tūsanga lua awhe ma le lua sifuru ma le ono, whaftai tele le kālesia mo le fono nei tūsanga whaftai. Nā o to e whamanatu le autu o le konferenisi o le nei tūsanga. A o oe le tangata o le tuwai. Sola ese mai mea le anga. Sola ese mai le anga sang. A ia tātou pipi ma tau sisi le alofa, le whamaoni, le ami o tua, le ami o tonu, a toa ma le anga madu.
Mea ia ta pena i tātou le kalesia. Mō ngā luenga o nā fui tau sanga fau pe a matalia. Ma nawa mai le nganga o le kalesia, o le atua i le kalesia. Ma la tātou malanga fale tau sanga pe a tātou aulia. Le nā tau sanga fau fale kalesia. Ia manuia le kalesia, o ma le atua. Ma ia manuia le whamoe moe o le kalesia. Se lau, se fulu ma le lima le viinga. O le whai upu mua tātou te pese ai. Yesu e tau tailo va I le va sa whai ngata pe a o sole pe Le salo na lua le masina fou au kuso e te tau na si itia o mai fai fe au I mita ngā ruenga ua tō fia e ngā ruru e ai. O wha mana waina le matei siri ngā ruenga I leola nei, a se tasi o tamali I o le tātu o tunuu, sa lawi lo ai le ingoa sa moa I le lulangi, I le tā alonga pi I wha profesa I te tonu o Amerika I tausanga umawae, o le sunga lea I a papali I Max a mata taonganga, sa lawi lo le swafa o sivafi. O se alo sa moa na amata o na ofi atu I lea tā alonga, a o wha mautua I te tonu o New Zealand, I le vai tau o le tūsanga e whiw se lau fitu wha. Na si tia no na tūlanga I le pi I wha profesa, I na ua mafuta ma se tasi o tamali I sa lawi lo fo I lea tā alonga I te tonu o Amerika, o whanene pita mai via, e pēna wha I loa I tala wha mau o le soifua o sivafi, I le tā alonga pi I wha profesa. E le ngalo lea tamali I le to tele sa mai moina lea tā alonga I whale televise le tele o tausanga utonai. A wa o pō lava le sai mai moina I pi inga le WWF po le World Wrestling Federation. O lona to mai le tā alonga e pe o na wha I loa I wha maumaunga o le talaanga o lona awa I pi inga wha polofesa. Na ia wha ato I la loa I nisi o li pi I malolosi e pe o Del Adams ma John Da Silva I te tonu New Zealand. Ai sa va lua foi ma seisi o li pi I lawi loa o Jimmy Snuka I na uofia tu le tā alonga I te tonu o le United States. O le tausanga e whiw se lau waruono le a whiw se lau waruanu na tausini o ai o ia I te tonu o pi inga whaapolo fesa a le WWF. E tu malo papali I Max a mata taonganga po siva afi I lona ainga I Samoa I le stofi umawai o fitu fitu tausanga o lona soifua. O le tala muri ua mai al tāmiu sanga le World Rugby Nations Cup, ma ua manu malo ai le aua Romania, I le manu Samoa le tālonga muri le tātou au la kapi. E tasi le aina manu malo ai Romania, tolus fulvalu le tolus fulfitu le manu Samoa. O tālonga o lea tāmiu sanga o lo avea maavanoa, o le whaia onga ma le pulenga o le tātou au la kapi tele, e fili eis tātou au mole I po le langi au Stalia le tausanga fau. O le mai o lea tāmiu sanga wa wha mawina I e tasi le tālonga na manu malo ai le manu Samoa, ai lua tālonga na malolo ai. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. Pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo I singa se tau manawa. E mawhai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na I lola tonga fitia, whai nei lola utui ar fulu.
tu amo. O le nau whai na tue whaafonga le tātou tenu le tue whaasalawino tātou tala mai Samoa sau nia ma whai na tu le sui o le radio Samoa o lo ngā lue ma tautou ma le tātou tenu le tue whautanga vai a tipi tanga vai a sona whapoponga a manta o le nei vai aso ia ma le nei fo ia aso ngā fua tātou tau pule i le ola ma le malo si mai le tua tei atu ele tu se fua manuia le tau valu le tau a tau o le ama whai ona tue maua i seisi ona whapoponga o a tātou tala ia pei ona masani ei tātou Iva Yaso Tita Se mal tanto proclame se vai ngal talo tau ngata foro ngati falo le tanto tinu kalendar finga faiva report ya malo fisa vai tau yokilani Talo tamo tanto le so palasi mailo na malulu mo tanto le nei fia fis fulmale lua tikiri se fulmale iva lo ma walalo pe o yai langi le lele tulanga le tau mo tātou le tai au whaasolo mai le woli pai tai te ulu ne timunga laiti inisio vaengo le tātou atinu ma aia foi le pua o le tano le tau mo tātou mai la vai le tai au se ia pa ia se vaenga ole a woli le aswana le la tulanga foi na talo le tau mo tātou le aswana tai au ole a yeina i pua o le a fia le tano le tau mo tātou langi le lei nisio temi petai o le te ulu va vasolo nei timunga ile aso tae o marsifuru maletasi te kirilo na malu po lona malulu la fa pena na yeta tu le aso tae o fanga solo atu le aso lulu tulanga na tolo tamo tanto sifuru malulu te kirilo na malu foi ia la langi leini so temi to uva maso ne tibunga maise o le puawa la fie le talo tamo tanto pe ona yai le amatanga o le ne vayaso fanga solo atu ile o nga tonu o le nei foi vayaso Sanu isa whainga malanga mo le tātou tunu o Samoa, ia, i le neva yaso por whai ungo le neva yaso le whai lo mai, langi le leile tano le tau mo tātou i Samoa. I le amatanga o le neva yaso i inisio vaenga o la whapena o na awa ma to uru wa wasolo ne timunga. Male, report i le whai me, sora whai si malu o Samoa, sora. Lau ke mai aku ka kori poki le whai me ua kau malu sa munta. Ia i le vai yaso na si ma vai atu nei a maise, ia ole so luas fulu male valu tikiri ia luas e fulu male iwa lona maunalo lona winga afa pio tulanga tau mo tatu Samoa tala fia ngai mo ka ko ia ngai aku ngei ile tau malulu aku ro feko ai ka ko marvevela ale fa mervanga le Samoa la fo winta Samoa ni temi tulanga lana tau mo Samoa ile so pe fa pe ona sa uni sa fainga malanga ile amatanga le vayaso ia fa pena fo le fa nga solo atu ile fa unga ole nei fo i vayaso se mai se vai ngole ngata i fale le ngata fo le kalendar fa nga faiva au kilani fo 5 minute tas fo le tau suor ngata i fale au kilani tolu minute te fo le po na nei ole atu mo mari tuai le ngata i fale au kilani one hunga fa mawina lua se fo le tas minute tale tasi le vavao na po na pe mai le ngata i fale ono minute tale tasi le woli ana lilana te suo mai ngata i fale one hanga fanga solo mai amato nei manu kau het sa valu minute te furma le lua le po na po pe le ngata i fale te mo suo tu ana lila se fulu 5 minute tale tasi ile a woli ngata i fale le namo manu kau ya le ngata fole no fanga o fasenga muri vai pintu le fama wina ile se fulu male 5 minute te furma le lua na po pe ngata i fale suo ana lila le lu su 5 minute tale tasi ile a woli kalena fainga faiva langi leile so langi leita au langi leile so lulu langi leile so tofi ai o sionga lavi faisinga malulu ya ma so linga te fale ma losil savili ya matulanga pi ona yai le kalena na fainga faiva mo oe na le ta tia yo au tafa ava peke fie fa ngoka ya sili ai le keupea o la ofe keupea mala upenga ya se ia kale samba mo masaru ko koruanga i masinga uma fo le tato winka ona ngi kausang anga uma le winka ia ka ko oro ka ko fa ngoka ma matato we mangi ka ko ia fa pe fa sa ai o pe ka ko la uma tulanga na talo tamo nga te fale mo tato ka lenor fainga faiva report ia ma ofisa ma ai tau yo kilani kanga solo ia ia fu fonga la matanga ole nei fo vayaso tala no tamo nga te fale ia pe ona ia la matanga de vayaso flo minute te aili tu lai fitu.
E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua tātā pola le to e lau. O le to e lau o le matangi. E mawhai o na langi le lei ma la Samoa. Ai a o lava foi ina angi ma losi le matangi lea, o na whea sua iai leo pola o maota malawa. E po ngai mai o na ua ta o tolua matangi, ia pevili ngia foi matangi, o upu e whaatusa I whaafati ata mai, ma ua tau mawhai e le peti le file mu, ma le nofo le lei o tangata. E ta tau o na tātou iloa, e mafua o na tātā pola le toe lau, I nisi o taimi, o na ua tā o tolua ma se isi matangi vale, o fina ngalo, e ese. E whapenale o langa awa e maua ma se inga o a inga pe a tau mia I le loto vale, ma le manatu whaapito. O le mea lea, e te tau ai o na ve ese winga le manuia, a e sa ili le whialo fani e mau ai le fia. Ua tātā pola le toe lau. Manuia lau whaasau. Fua mai le fua Samoa le maua pule. O nai o tatua a na masa o latou toto. Wa sisi ai nei le fua o losa o lotonga. Maua tape pese. Samoa tula ia awawa e sa loto. Mai o kolone le maua pule. Samoa ia tautuana le maua pule. Le maua pule, tawe e te wira. Le maua pule, o pule matumua. La tula e mai le toa, le matai salafai. Sapotu la fai. O namula ulula waki le tasiva o balu. Mafono a matai. Se fai se fuanga I pulenga asiamani. Ua pule whasau ai. Samoa ele suia o lou lava tofi. E mai e matai. Le maua pule. Samoa ia tautuana. Le maua pule. Masisi ngafua. Le maua pule. Tau e te wira. Le maua pule. O pule matumua. Le maua pule matumua. Sa tupu lau alola, le mau a lau aki. Le mau Samoa. Ua whapangotai, o ia I Michael Nsia. Malona inga. Se talo whae lau aki, awa e tele ito e te pā. Ia Samoa. Ua tanu oi du e se lo alofa I o tangata. Tangata Samoa. Le mau pule. Samoa ia tautuana. Le maua pule. Sisi ngafua. Le maua pule. Tawe te wira. Le maua pule. O pule matumua. Olo saulo tonga Samoa. Na pau se toa e tula I mai ta isi o fanele soni. Le mau ia mai. Ma fale pui o ia I New Zealand valu masina. Ma fale te tala mai. Na tula I lole to tu puta me se le alofi.
Le maua Samoa mo Samoa ele suia e whaamapa le maua pule Samoa ia tautuana le maua pule Sisi ngafua le maua pule Taua le te wila le maua pule Opule matumua Talo whai o tatou tua Na tūlai mai New Zealand e suia se amani Whai le pule sawa Savali file mutupua ile solo ale mau Ai whanai ina Tukota msese le tolu O se aso tona i uli uli Lua valu o te sema Te siva lua iba Ua tangi a ile fatu malele ele O te msese Le maua pule Samoa tautuna Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawele te Le maua pule Opule matua Samoa tulai mai O toi upune tamasese Na whai atu ia Samoa E fifile mu Awane toi maua O se ola ai avelo uola Ola tunu Ia tau whaamanga lo atu Mana tua oa oa onga Ia a Yesu La aila ia lau fu'a Samoa ua sau te wila Loto whamangaloa mulu Le maua pule Samoa ia tautuana Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Taua le te wila Le maua pule Opule matumua O le maua pule matumua Si fonga matango fina sunga whawhengai ngā pasta poni fono ti ma le pestele nā le maua pule. Taurunga toile tātou por kalabe ma le tautua le tofa a siava ato ni o tupea ma le tātou por kalabe le nā o le maufa samomoni ia le ngata fo ilea ia o se whapoponga ia o le amatanga o le nei foi vaiaso. Aso a tae o la mwhena toi whaafo e whapoponga le tātou por kalabe le nā ia mai a siava ato ni o tupea pi o na masani ai le tautua. Le Radio Samoa Flima i Vatolu Amo. Luas fu fa minuti o telefitu fa talo fatu tina. Ngawang malot se fu manuia fa telefata simai. Tasi lengang
Afatonu le tu la fitu le temi masani ya fatu langaina le radio Samoa sulime betolu amo ya mo le fa manianga la so fana mo la so soifua aso lus fulu le nei yulai lu o luono tanto o dia mai le lofa maranga le lei o le tua fa pe o le solo aso fana wala ulaina ua tatala mo ele umistatu temi Tolu fitifitu tansilima i betolu le tanto laina ya ma le tanto telefoni na wadunga le tanto screen le na tolu fitifitu tansilima i betolu pe afa pe o le solo waso soifua ya na bala mali e tau ma wale vanoe fa manuia ilo waso fanau ya le ngata fo lea o lungo le tanto Facebook page ma le tanto YouTube channel ma wa vanoe vaenga le na ya le ngata fo lea le tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz te mawale ai fa mdianga las fana mula soifua pe afa pe ole so lo waso fana mula waso soifua ya ona eval amali ya tau tolu fitu tanslima iva tolu aso fana mole Sam tuya ya pe ona yai fo ile neva yaso ya balnefu yaso alo fatu Sam maruia tele ya lo lima sfuko sang talo ile lo fo mananga leo le tu fa popo ni se tele mo o Sam ya wale maftanga ya maltolua malfanau mawole ola mawole malosi le ngata fo ile ma fa fonga le ya tia ile ainga besio fe amunga wenga pe ona masani ai tamalei ya matatalo ile tua ia fa popo ni sia so se tele ya ete ola mai au nai ya wale tausinga ole ainga lo fanga mfablianga ya mai to lua ya toria malefanau ya Sunny Shemen SJ le ngata folia ya baby tite manuia tele low aso soifua ile so sama tuya ya lengata foilea fa manuia tula so fana o se wa fine pele le loto malenga Tyra so ya ato ile solo no full fitu tausanga Tyra manuia tele ya le ato anga lo full fitu tausanga pepikao ya talo ile tua fa pena no mo oe ya le malosi le ngata foilea to anga ile anga musta imatua mesi to anga ile lotu ya male auta la vau alo faanga ma familianga mo oe mai nei male tantu ainga mese ya o wo mai lato o malava pe o nei ai le familianga lo waso fanaus fulfitu tu sanga ile so ya le ngata foi le on la sko kele lo fa ya so fanau ya Julai mei pa unga to foi ya lo naso soifu talo ile tua maua pea ya nisi tu sanga se tele fo ya tumo o ya wal maftanga ya talo ile tua ya maua malosi ya misi foi fo kalambe mafufuanga ya pe on plan e mo le lumana i talo ile tua lana fa malolonga misi maua nisi tu sanga se tele ya fo ya tumo happy birthday to you ole tanto i melilo te mai se kali mo mola tanto laina talofa talofa la wala sunga sau so i fu manuia ya fa taila mo la no ya sanga vi ya la vale lo fo le tua ona wa ulia mai se tasi o le fanau mai taile o Luis Isaia ya o atu malona ainga e ta fa lo Queenstown ya lo fangia wa nei le aton tops fu tau sang ya fa taile lo fo le tua ni tau sang e tele fo ya o le afine o lava ya vai fa le mate me lo ta fa wai to tele mo fo ya so ata ya fa fo ya le vi inga o le tua yo lo fa angana mai yo lo ainga ya mai se lava o na yo nephew o Tero o Mita o Teila o Upu o Kalani o Lana ya mai se lo sita o sita ma fa fio nga mulpola mai se folo tu ngani a Tuna ma Sofia ya fa si yo lo fa anga o lo uso ya China mai se o matua o China mai se o me Roma ma tu le po mangele aftai lava sau mo lava no malia le fiaf aftai lo fatu aftai vala mai lava ya fa so ifu ya ole aso fa na lava le nei pe ona fa fonga mai ai lo yeli tanto i meri happy 30th birthday to the white legs of our family Luisa Isaiah via le tu ilona lo famlona ngale lei ua mafai e ona tanto pantipatia le fa opopoina lesi foi tau sanga i lo soifua Matou te tatalo pea ia te oe maua nisi tausanga e tele.
alofaanga mai siutina me Roma ia matuila epa poe anti tiaina. Your god kids and nieces and nephew Kenny Pemita poe faiupu Februari ia male tamaitai ia alana. Ia sio tolua ia alama Isaya siliai sio uso ia ina misipati ua elo matua foi. Happy birthday old lady Manuia tele lo aso whanau, that's from ina misipati Manuia tele lo aso soifua ile so. Todos futu sanga ia le tui tu sanga walu mai. Ia talo ile tui ia maua nisi tu sanga se tele wal maftanga mainga ia mesi foi ia o ngaluenga pe ona fea ngai ai. Olo omano pela laina mo e pe fa pe o le solo wa so fanau ia talo le tanto laina mo na se kone ia tutoe ia o le i se e tu le tanto por kalame ia e tatu se tanto pese o lo fai mo o to umalava pe ona aulia mai o tu wa so fanau maso soifua ile so. Se yo ko kiro kasia kwa ile kule pe ai sisi tatu famarianga ia o tonu mai e tau le nei fiafi ia ale ai ia lo winga pauna tatu wa famarianga ia pe ona tonu mai e tau ile tau le radio Samoa se fulima iva tolu amo tantu aso fana umana lo tonu mai e tau le nei fiafi talo ile tua ia fa popo nisi tau sanga se tele mo o to umalava pe ona ulia mai tu aso fana maso soifua ile so talo ile tua ia maua nisi se tele ia wa maftanga mainga manai fana maile pulenga malau fangaluenga radio Samoa fulima iva tolu amo manuia tele o to aso soifua maso fana. Happy birthday to you all. Ya ma feula keke e ai se me alofa fa fekai ale se me alofa ia ongu sai. Ya. Aso fa na mo tanto le nei fo vangala fia fina wata luas ful martolo minute ona tan leo le valo. Yesu
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Via maua sosa Omega ka Via maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavities Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Malole Casey Omega Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Lewa tula maile tantu temis fulono minuto na tano le tula vatu atar valu le to itali maile sungal fa fianga nga pasta poni for team o le tantu por kalame le tula upenga ile loto. Ya pe ona masani ile tanto por klami ya fiafia sunga fuo va yasu te tasi ya male tutua ine tanto fasi silanga lu tenu me tawa mai ya se ile tanto por klami ya le ona le tu wala fo fa funga mai le tanto tenu ile te fo mai le tanto por klami ole tutu le upenga ile loto Patalo fatu a fale ulu Francis Sua ma lor se fumanuia Selina Siosi fa tele fantasy mai soni to fayono tina ngawang ya ilanto umala va pio ma umale tanto por clame alo fatele mo oto fatele mafuta mai le ya fiafi male tanto por clame tanto fácil silanga mafutanga popo ai savai ano foia fale mua fale va ai ma fale seu ti amawalunga ona fa pele upu se ulilingo le fongatia o paule tua vao mafua malu wa tangata lo le va filifili male asa sangata ono mato fatu lo le samo yo pa ia seu sangata le ale o yeso matu leo tulo na lava ai fa sino tonu le nei fa silanga ai suli uma o alo matama fa na o le fiu anga po ai savai o lo lala ma pa au yau kilani nei ma so se tansi fia tongi sana maa a wala ma le fa mo le toi fausi ina le malu tampo ai le fanka sa tonu o le tanto no o le afaiele felo inga i Otara Art Center i le aso luas fulma le 5 Julai lua o luono i le tao le tasi le woli se ia pa ia le tula 5 i le afiafi ma nao mialo awai mai tantu swala pule ma faa soa ai 5 se fulu tana le restala mana tu mai sa ula fonga awan le tau amataino le nei fa moi i le ava ma le faa no alu tele fa moi o le auliatu le naso tu poina tanto felo ia ile lofo lo tanto matai fa fitai seini le felo tusi male lo lawa le mafutanga o alo matama fana wa popua le tanto fa silanga lena awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa fantasia i male lo mingo le va filfili e mawai fa nu pengo samo isi sifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o samo o nga upu o le matafa yo ya le matai le faingo le fa le vlave pe yo le fa poiponga ma liu le usu singo ainga fe sila fa inga o polo si i fa lano faranginga le kalesia ma le telo ngangana fa nolonga o le ua fa pa uina le tau le tatu tusi le na le 5 fulutana le tusi yo e 5 fulutana le tusi o songa po le vau filfili e le i uma le masino Julai na lo fisa lava le radio Samoa le tolu pa tolu ono Hope Avenue Manukau e mawai mo nisi fa matalanga vala au le lua tasilima i vatolu lua tasilima i vatolu pe tanga iane ile shop radio samoa.co.nz te fai mai yesau oka o a tatu tusilena Tim no excuse sumpa ua sau lava le tau malulu e atili lo malili pe a enofo i le fale se so mai a songa fua uma e fai lau lua i le sumpa ale Tim no excuse e mawai le afu o le ata male ma o lutino aso nga fua faia le East Tamaki Hall Community Hall lua fa East Tamaki Road Otara i le tao le ono i le afiafi
Whapea le aso tofi le te puke hall o tara i le ono fo'i. E le aise te tongi o nei wha amalostino tātou whero iai i le tātou wha amalostino pe a maua soua manoa. Mafutanga sa punawa whale a lili o lo alala ma pā au i au ki lani nei. Ai au te le i tai aina hao maungaloa ma te tala le taafi tualua. Lea nei foi le aso le ainga sasa umani. E momo lava na au whaatolo watu i le pai o le aturu. A wā lea ua ta oto i langa tonu. Ma ua uma foi o na tuu laupua pa ia ma mamalu o Samoa. Ma ele ai lava se tasi nā te toi ave e sea. Ai whaasino tonu le nei whaasile silanga tāua. I alo matama whanaua le nei nu o Sapunawa. O loa a fifio ma pāpaa ao i au kirani nei. O le awha tanuina i le aso lua sifuma le limo iu lailu o luono. E le itu lai afon sifulu i le no fuanga. Le asa whatanuina i le tātou lotu whamanatu i le hono le PIPC o ne hanga. Whaamole le tātou mafutanga. Mana tua maisau te itai a wāse tātou whaamarustino. Whaapea foi le tātou na fonga. O le nau lava ina ia whaamautuina ma whaamausali ina pea. Le alu i luma le mafutanga a walava. Siu tātou wafiu anga i Samoa mani usila nei. E yeile manatu mawalunga tātou tāla soifua. Ma ia sopo atu i eilo tō soifua maleola. Tātou whiro yeile nāso a tō whaina. Whaia le nei whaasilanga ma le nganga whaalo lava. Ele laulaua fono male komiti. O loo sainia le tātou whaasilanga lena. Leise tātou whaasilanga lewa tenu mai le nei fuwanga la fiafi male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ia, wala bufo i le whaafonga mai le tātua tinu. O le ata oto ia whaamaene o i o tailo loto o upa ia Samoa. E a fua mai ona tua oi i le one leu ufitia. O le matai saua o le tui manua. Se ia pa ia le maoto le na whanua. O ala o manu e le tawilo ai malo. Tulou na lava. O le nei whaasile silanga e whaasino tonu i alo matama whanau po la tau uma. O e na soifua mai le tina ia ana. Malaia sua tilinga foe o sale la valu. Ua talo atu ma le nganga whaaloalo o le a whaia le tātou whiro inga. O na ose mata upu tāua ua tula i mai to tono le tātou ainga i fotu ngā luteine i sale la valu. O le a whaia le i le aso lua se furu male lima iu lailu o luono, le e itu la se furu male lua i la wauli. Whaia le le tuatusi fitus furu Wickman Way, Mangele East, whaamolmole whaautangia mai le nei whaasile silanga tāua. Ia, ma o lou le awai mai, o le ale tu uai se fina ngalo, ua autasi i ai le ainga. Mo nisi whamatalanga whaafsota mai le telefoni le o lua lua, ono valu wha, whaiva lua tolu. O lua lua, ono valu wha, whaiva lua tolu. Whaamoe mo le a tātou whesila whai ai le lofa, ma le anga le leo le tui le na aso whaaftai sua ka lolo pese sia opo, o loo sainia, le tātou whaasila silanga lena. I le awama le whaaloalo wa talo atu ai se whilo inga o le tātou ainga fia whatanuina i le masino se tema aso sfurma le onolu o luono le nei whilo inga o le a whaia le le moto sia le atua Ioane alo ni neva se umanu whaau mua pele ava sa pulu sa le longa tali tonu o le a whautangia mai le nei whaasala mo le tātou whaatasi umai i le na aso pei ona whailo atu soifua ma ia manuia o loo sainia le nei whaasala le sa o le ainga sa seumanu ana teni sui uma ua langolongoina le nei whaasala seumanu witi fono ia ta whaonga ti a sione sia le ia taua Ioane ma tole a fua Iosefo whaafetai lava o le laulau lo sainia le tātou whaasilanga lena i le nei fuivanga le fiafi. O le ata oto ia le fiso mo na lau, mātou te le whaloina le awhaloloa iaupa ia whaale nuu whaalanu ngata Samoa. E le aise vave po se poto nate whaapopo peto ese se iota. O pa ia lava e mai le vavau e o i le whaavavau.
Au le asu I tonu le mata o le niu, ma vili tonu le ifia maina, I aunga ma le whaapongai o le nei whaasalaunga tāua. I le avama le whaanaro e te talo atu ai ma valu sia ao le la au. I suli ma feoi o le suafa seu manu o le fetutasi Iona Foiala. I whanga le misa sa pulu sa le lolonga. Wa iaise langona o au nei seu manu ana, seu manu sa le lua o le toe tangata matua o le tātu ainga. E talo sangaina lo o tauma malu, tātou te wheloa I sa le lolonga I le lawa o ni neva, seu manu au noa. I le asos fulu maleono se te malu o luono. Se I o tātou soala o pule ma whawhesoai, ni o tau fina ngalo I mata upu o ngaonga. Ua tula I mai to tonu seu tātou ainga, e winga I nofo sa whaatino le suafa seu manu. I le aso se fulu I ulai lua o luono. E tali tonu e soli tula fonolo na whaatino ino. Ua le tusa mai unga tusia, o le tula fono ma le whaasinomanga, ma malua Samoa. Tali tonu le ate ta iatu e le atua lo o tau soifua, I le aso tātou te whero iai. Whaia le nei whaasalaunga ma le whaalo alotele, sei nia seu manu ana, seu manu sa le lua, ma suli o le ainga poto, le tātou whaasila silanga lena. Leija tātou whaasilisilanga leo tanu mai mo le mamalu ainga Samoa lo lalai au kilani I saute. E wala watu ma le whaaloalo I e awai le suenga. Matalo noanga mo le soifu o le mafaufau mo tangata Samoa I New Zealand. O le autu o le nei suenga o le awha o ngaina le tātou ngangana Samoa. E wha malamlama ai le soifua ma le ngase o le mafaufau. O se avanoa tāu e whaasoa maisi ainga I le tātou ngangana. A whaisa e mana o mia se fsoswani mai lau fo mai po o le GP, po o se isi o lau ainga I mawhatianga o le tino malangona I le sfurma le lua masina talu waifa mo le whaafso tei mai. E te tau o na a mata atu I le se furu fitu tausanga lau matua. Tala noa ma malama I le ngangana Samoa, ma le wha Peretania, ma lalai pito nu o mangele o tahuhu papatoetoe manukau o taro ma manrewa. E le awai le tātou e vā lata so tanga wha le ainga, ia ma Dr. Ioana Mulipola, ia ma Clariline Marina, Research Assistant, e talanoanga o nei talanoanga. E vai nei kulupu e tailima, ta iono tangata il kulupu o talanoanga, I le vao le ono sfulu, I le iwa sfulu minute le umi. Whaafso tai mai Dr. Ta'avale Ioana Muripola, I le AUT, po le telefono le odua tasi, iwa lima o, tasi tasiono. Telefono le odua tasi, iwa lima o, tasi tasiono. Ia ma whapena ona whaafso tai ai, ia mo nisi vanga te fia malama atili ai. Tātou whaasilsilanga lana lewa taunu mai e tia ule nei vanga ole a fiafi whaisi tele o tātou whaasilsilanga. Ia pe ona o tilo atu iai. Ia ale a whaina lewa mai atu a whape iei se vanga o tātou whaasilsilanga. Ia te fia malamlama atili ai. Ia whaafso tai ia telefoni pe ona o awinatu I lalo I fo tātou whaasilsilanga. Ia ma whaafso tai e la tu sa au mai al whaasilsilanga. Mo nisi vaenga au malo si la fia. Tulanga la le na whatalo whatua Cecilia Tuingamala, malor si fumanuia whaafteile whaatasi mai ele nei fuwanga la fiafi ma le tātou Port-Kalame. Le ngata fo ilea ia o ila ta umalama fo ipi ona maua mai le tātou tautua a le radio Samoa se furulima iwa tolu amo ina ua te tolu minute ona tā leo le itu lai valu tā le valu. Ia on tātou Port-Kalame pe ona masani le tutu le upenga I le loloto.
ina e wawa aia I lunga o maunga Ai no foa I lauli I mo uma whauwhaunga Ai o te le whaanga loina Mo lau pele te sima e tutu I la te lau Samoa E kukura mai e atu atua Mawhiwhianga mai le penino tia whau le nei fwoi wanga la whiawhina wa tasi le minute wa te le tula valu. Si mai ar whaafonga as whapoponga le tātou porkalama le tutu leo penga I loto mai lana au auna pasta pōni forti I le nei fwoi wanga la whiawhi. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Whaaftei atu le nei whiawhi mātou te bi yellow swafa le tua. Whapelei na lawa le bi inga ma le whanitanga. Tu mau ia tu ele mamalu. Bi ia lava lo swafa le nei whiawhi mātou ti atu lava ia tu ele bi inga. Whaaftei alo wang le lei ma lo whamaoni. Whaaftei Yesu I me uma. Ue whaia moi mātou le nei aso. Whaaftei atu ona le aso e a mai ma whaapupoina i aso lo mātou ola.
fai fora mātou mawale nei taimi mātango fie wa mau atu le malamalama wa uma fo le aso e pe ona mātou iai fe au mga luenga sa mātou whenga iai a leo tau mai le fiafi wa ho mai fo le pongi sa na le fo mātou le fale mai i maota nei mātou te su e ma talara upu mātou te talanoi la wa fionga pa ia e pe ona masani el mātou Paul Kalame le tua mātou te le iole mātou mtaupuli fiafi mātou te o atu ia toe se alofa mai fatasi mai ma whaau mai lo nganga le leipo whaau le mātou mtaupu o le mātou sauni mātou te talanoa le mtaupu o mātou filfili le fiafi mātou wala watu lo mātou te mai le langi se alofa mai fatasi mai ma futai nei mātou e lo nganga pa ia te whaamanuia i mātou whaau le whaalongolongo au tangata le fiafi whaau mai fo ia tau whaungaina o lau au auna whatau wa ai mamoli atu lau whingalo nei po whaila wala upu nei po mwhamanianga mo i mātou u malawalo mātou tua talo i se nganga uni whalawelawe se nganga nei po mātou te whalongolongo i lau upu e whapenao na whaasao ma whaasao loto teimi o lau whanau o lau mafuta ma whaafonga mai ina ia ai aleleira mātou Paul Kalame nei fiafi au mātou whalongolongo ia mo mātou mai tau se mele lei mani o onga mai lau a fiong pa ia e so soani la mātou sawalinga whale nganga. Whamanuia mai le nei po ia amateina lava oe la mātou mata upu se i o lava ina whai wina tu mau ia tu ele vi inga o le whamanu ma le whane tanga o asa umai o le whavavau o no Yesu o mātou te talo tuai. Ameni. Ia e whatalo whatu fo i le fiafi lau whaasau saunga Samoa ma lole so i fua maua ma le langi mama e le swafa manu ma lolo tātou li whaolo Yesu Keriso e whatalo whatu i foi e le nei fiafi e le tātou maftanga e le ia mal mamalu si o tātou tunu ia le fo tau nu mal nei teimi wa saunia le tua nei lao ia mfai fo on tātou mafuta mo tātou toe tul no le tātou mtaupu whauau pe ona maseniai ia vi ia lava le tua whaftai u te maelo tau soi fua maso mātou wola fai ai on toe whauawina le tātou Paul Kalame ia e pe ona tua mai i nai vai aso mai atu ia e le fiafi e fatalo fatu le pa io Samoa tupu mai o si o tatu tunu ta mama tina ma tua le ngante foi lea au na le tua mo to msiofo so stovine fatalo fatu ma le nganga falalo e le fiafi ya te tau lo finga luenga ma lo nga lulue ma lo le staulanga le foi vai sa le fo tatu li mai le aso ia tatu pe o le son fu se aso ma lo e malolo ai awa o le sa i o se aso whaptoa lea o le tātou au whainga luenga. Tau tua au auna i a tā pena le upo le tua malo le fola, malo le au auna malo le tau tua i le tua malone finangalo vi ia le li. Pata alo whātu le fiafi ia i nisi o lo mafuta mai tono whalpui tono mauta ngase, pata alo whātu ma le nganga fifia le po. Pata alofa fo i le au whainga luenga nisi o ngā lulue le nei polo maua mali tātou mawhitanga le fiafi pata alofa atu i a te utau tono fo whainga luenga tono fo i o mauta malawa ele ngata fo i leo tono o ta vale i lunga le tele o lo ngā lulue ele mamalu le tuno u pata alofa atu ma le nganga whaaloalo nei fiafi ele swafo i Yesu le tātou li i mo le tātou whaola tātou Paul Kalame masani lei o le tutu o le upenga i le loto e peo na masani ai au na toi fo la auto au na nei poni fono ti fata alofa atu le pa i o Samoa o lo whapena o na ta ape nei fo i ke lope so se atunu o lo e ma futa mai ai fata alofa atu i atu o nei fiafi me se lo fo i si o tatu atunu pele o Samoa fata alofa atu i nisi o lo ma futa mai i Samoa nei fiafi il tatu Paul Kalame fata alofa i nisi o lo whapena o na malanga mai tonu fo i au kila nei ia ona o mafuanga esi pa e fona e tonu mai ia mafuta mai tato Paul Kalame le fiafi fatalo fatu ia te tau wa foi fofuanga to te liu steimi a lofa le tua ia pui ma le leo mfatanu ina fofuanga uma te tai e foi lo to wola le to e tali watu mal to e foi atu ia tunu o lo ono no foi fatalo fatu le fiafi ia i se tasi o lo mafuta mai le po steimi mo mola val nei o la fa fonga ma la mai mo mai la mafuta mai tātou Paul Kalame leo tutu leo penga le loto fata lofa fapto ia toe ia fa manuia le tua ia toe fata lofa fo ia sau le fiafi manga lue atu ia le tua fata lofa atu i nisi fo ia fa manuia atu
nisi o whailongina o lātou aso soifua le nei aso ia wha manui atu le tua ia te outou o lo whailongina o tō aso soifua ia maselo fo isi o tātou e kālesia hapa praisi mangele nisi in whailongina ia aso whanau ia peo la whinge ia Taira peo na whanongolongo mai le fiafi Taira whai o whanongolongo mai whata lofa whaapitoa wha manui atu lo aso whanau e le nei fiafi. May God bless you and have a pleasant day, pleasant week. Yeah, may God bless your life, your education, and everything that you are trying to pursue in this life. God bless you, Tyra. I'm nearly to ya to la fine ele ato los fulmon fitu tausanga ya ele nei foi va yaso vi ele li ya o le fiafi Samoa ya sa el tato te minimusia e folta to maftanga il vai aso tasi ia ole sa tom foi mai lava sa molta to proclame il vai aso ilumatu ia faftai le sunga ya sau ole ana batul tato proclame suia to isitasi proclame pe on umona e fa fonga iai ia faftai sunga ya sau e mo e fa penaona tultuli loi pe lo fa longo mo lo fa fonga il tato proclame ia o nisi fo si o tātua tunu ia na maua lava text ia ma fi au e sili atu ia pe fai tātua Paul Cramel vaso lente nei ia e wha marulu atu ua sau le fai au mai savai ua matua le lava ia fai e lo malo longa ia o tātua Paul Cramel e le na fo ia son fu e peon mawai atu nei ia au sau ni fo ia le tua lao le lei to ia mata le e fo im tātua to e mafuta ia o leo tātua mafuta e le fiafi matango fia Samoa sum tu fa fine esel mana yo Samoa nisi folo sauni malanga Samoa fa mnui atu le tu i nga malanga ai o Samoa tu mau lava le matango fia si o tatu tunu pele le proteso ia na tatu fiolo mtatu soifua nei ia le mfai lava na fa ngaloina so stay mi alu Samoa esel ngona ese fo ia le mana vaino le ea ma le mana vaino le palpala ma le ola ma le saoloto ia ma le matango fio lo fanua ia e fa manatu mai lava ia tātou le mea na tātou tupunga mai ai ma o tātou ola mai ai i le nei langi aua ni whaangaloina ia Samoa i so se tangata Samoa o lo malanga mau i so se tu o le langi peo i tātou i nei New Zealand ia Australia mo po whelawa se meo lo e mafuta mai ai ia manatua Samoa i au talo, manatua Samoa i ainga lo i ai Samoa ia tātou talo sanga vi ia le li, ia na le fo lau tu e tali umail malanga ia vi ia le tua maua fo na nei teimi e whaawawa fo le tātou maftanga ma le tātou proclame o le tutu le upenga i le loto e pe ona masan iai. Nei fo la fiafi ia del tono le a mo mai fo stato ta upu le fiafi e fa so toai pe fa wa toai le taua o le tato mta upu o lo talanoina o le toia fio fa lua mai o Yesu le tato talanoa ni vai aso si tolu del tono tolu vai aso vai atu tato talanoa i taua le nei mta upu ma e foi le mafuanga wa le ona tato toi talanoa le taua le nei mta upu mto e mai le nei mta upu ele ngata o le moli mana o lava o nisi o le mamalu le tunu, a mese nisi e masani on talanoa mafuta iai, e le tusil nei e whalinga. Mai lava moli mana o e fia whalongolongo i le tala o le Apple Khalifa ia ma le tusil whalinga, e mese o mata upu yaso muli muli. Te lola o le mata upu nei i le toia fio whalua mai Yesu. E te le lava sona ta ua e tātou te tala noa e te tai atu ia tātou le lumana i steimi tātou te toi o le tuse whalinga. Ai o se mata upu e ieilo u te tolunga o se mata upu wa tala whea ngai on toi whaamanatu atu ia toi. Le tāua o lau whaateltali, o le tāua o lau sauniuni, o le tāua o le tātou tāpena pena, ma le whaamausali ina o lau whaatuatua ma lau te tonunga e moni lava e toi a fio whaanua mai Yesu i le lumanai, saso i lumanai. Tātou vai ina mo tātou tala noa i le tāua tele o vaenga e lua o le toia fio mai o Yesu. Tātou tala noa i vaenga ese uma e maise lava fo ia o le ese o manatu ma tele tonunga o le tele fo i o e kalesia ma tele tonunga
na tātou whaitauina ma o tātou pai ai I manatu e mai se foi o le tō tele o tangata na tele tonu I le toe fio mai Iesu momua. Ai pite ane, ua o lātou le toe tele tonu I le toe fio whaalua mai o Iesu. O le fia fil nei, o te manao tātou te tala noa, I mea e whaailoa mai e tātou, ma wha mausalia I manatu ma loto o tangata o le laulangi, a misi ala au kirisiano. Le moni o le toe fio mai o Iesu. Pea tātou vava ai ma tala noa I mea nei o signs po o whailonga. O le manino ia I le fionga pa ia le tua. O upu lava na o mai Iesu I ona soo. A o mai fo Iesu ia I tātou I le tusi lava lea. Ma mata upu ia o mea ta o whailonga I loa ai lona toi fio mai. E le mwhaiono tātou wawaina pe whaititia pe te mwhai sui, pe te mwhai whaini langona mani manatu e whapea. E le ai se taunu unga o nei mea. O nisi fo i o manatu e whapea o mea ua uma o na taunu u le senaturi mua. E le tu iaini mea e tu tupu whapea le lumanai. O le ala u ielu te tununga. E manai e pēr tātou o I le tāua o mea mo whailonga. O whailonga e na o mai Iesu e loa ai e le ngata e mauti noa lona toi e fio whaalua mai. Ai a mai e fo I ma se lapata inga mo tangata whaatutua. Ina ia mauti noa a wa ai I whailonga na I lolea ua lata mai le toi e fio mai o Iesu. Ma le fisili le nei fiafi ia o anei meo whailonga. O whailonga o ma meo whailoilo. O mea e whailoa mai ai e le tua e whaamua mua mai. E whailoa mai ai ia mea e tolu. O se lapata inga. O se teita inga. Ai lenga te foilea o le wha mausali ina. O whailonga e au mai e le tua, wa au mai e le tua, po wa o ao mai e Iesu I le tusi a matei o lom tau pe lusu mal fa. Fa pe fol tusi a luka lom tau pe sumale lua. Ma le tele o nisi tusi ai mai se fol tusi a whalinga. O lo au mai ai le tele o whailonga o wha mau whailonga I talaia ma mea o mai loa ai e lo langi ua lata le toia fio mai o Iesu. Ma o nei mea e leo ni mea e whapea tātou te whaatele tali po la le teimi o mai ai o menei o mea lava o leo wa iai le lo langi le teimi lei. O whailonga, o whailoilo, e whailoa mai ai tātou, o le fina ngalo leo le tua. This is the will of God that it is unfolding. O lea wa wai ma ta tala malie mai le fina ngalo le tua a ngai I le lumanai. O whailonga la, po signs. It will give us warnings. E au mai ai tātou, o la patainga, ua tatau o no tau, whae au tau uru mau tau, vai atu. I le whira ngalo le tua ua fola mai, ua lata o na taunu, ma whae taunu ina. Signs are for warnings. O whailonga e au mai ai le lapita inga. O whailonga foi a mai whailonga le tua. E whailea ma guiding po o se taita inga. E taita ia nga I ai tātou ina ia sao le ala tātou te sāwa wali ai. Tātou te wawa ai whailonga ma mai o tātou wala se sea nga I tonu I le ala moni. Ai sa o leu tātou I lo whailonga. E le se tangata whawalwalea e ai whailonga le lata o le fio mau Iesu. A lai taita I se se ina e ti Apollo I ana mea tau whaase. A la lava sa wali ai. E vai lo I whailonga o lo ringa o tau na whaasa o le ala na sau I ane le baptiso. Na wala au. Na wala au I na ia whape na. O na whaalau le lei le ala o le li. Teu teu o tau wala ringa teu o tau loto a whai o tau se ese Israelu tangata I uteia maleala. O leo o sau o le whailonga. I come as a voice, as a herald. E whailo atu, to reveal, o le whailonga, o le whailonga, leo o sau e watu e fola atu I atu utau. O le teimi o te tau na wha tonu,
ma whaasao sao tō wala. A wa lata mai, wa o mai le e muni mai na te maia. Le talo le ola. Whapena fui la i e whailonga le o tātou wa aia. E le ngata e mai ele lapta inga, no ringo le lapta inga o le mea e whamalosi I lo loto. It's a warning for your conscience, for your emotion, for your free willing, for your decision. It's a warning. O le me whai eile whilinga o le loto. A o le teita inga, o le me whaatino o le tino. Taunga whaasa o le me savali ei vai whaale nganga. Time for transformation, time for change our ways. I think I could say if we are going astray, it's about time to align our ways to the ways of God. Wo o le te me te tau e ona wha tonu ma wha sao o tātou vai, o tātou vai ma tātou savalinga wha le nganga. Tu uma I le alo le tua isa ua lata o lona toi fio mai. O le si tā ua o meni o whailonga. E o mai ai ia I tātou whātua tua. Le me tau ole whailele iei le file mu. Aua le atua tuvale. Aua le popole. E se si whaupunga ia mausali lo whātua tua. Do not be shaken, do not be troubled, do not be double-minded. Awangi I whaaloto lua. Awane I eise popole, awane I eise fefe. Aisa, langa te tali tonu ma o tali tonu I whailonga. Leala o tātou wa ia whailonga. Wa sedo ai o tātou loto. E le to I eise popole po se atua tuvale aisa. O le o tātou wa ia. Ma o tātou loa. Ua lata le fio mai o Yesu. E wha umana pol kalame. I le lalolangi. E se la le tāu o tele. O le tātou wawa ai I le tāu o meni o whailonga I tātou te loa ai. Le tāu o tele. O le tātou whaatali atu I le toe a fio whaalua mai o Yesu. O le tele nisi tangata. O lai eilo lātou manatu. O mene I o whailonga ma mea I e whaamatala mai e Yesu, ai mese alamata upo e lusu mal whaaltu se matei. Whaatu atu tupu lava nei mea, I tu tonu o le tolu ma le afa tau sanga mua, o le fitu tau sanga o pupua ngā. La lava e whaatalitali e whamai o mea nei e le tauon tātou ano I paua o mea o le lolangi. O mea paua o mea tutupu. It's natural, Elise winga e tātou, whakakako maua mea nei I tu tonu o le tolu ma le afa tau sanga. A tonu e moni, pa vaianga I sisi tū le o onga le tuspa ia. I tu tonu o le fitu tau sanga o pōponga. Pama o le fitu tau sanga lea o le afa mua e amatai pōponga e masangia. A o le afa muli po le tolu ma le afa muli. O pōponga mafa. Ai aua ne ngalo ya joe, aua ne ngalo ya jato. Aua lava ne I o tātou whaapongi sa, ino o tātou mata I mea tātou te vai ai, because these are signs of whailonga. Yes, of whailonga. O whailonga e tātou te mānatu natu ai. O whailonga e tātou te manatu ai, o lea wa maile lapta inga. Aua la tātou te whaatali. Awa tātou te whaatali whape se I whaisau fuafuanga I le lapta inga pe a o I le teimi e a matai le vai e so sao ia kopo puapo ngā ia kopo por fitu tau sanga leo muli. Eisa, e manatua. O le teimi le nā. O le teimi wave ese le kalesia. E le toi o iai le kalesia I tu tonu o le teimi le nā. O la mea le kalesia whaile teimi le. O la lau mea malau mea whaile teimi le. A whai tātou te loa, tātou te leo iai I tu tonu o le fitu tau sanga leo poponga. O wale a ese I tātou le vaenga mo mua le toi fio mai Yesu, o le setianga. O le nuinga, o le teimi leo tātou. This is our time. This is the moment so that we can put our heads up
and take notice, ma ia o tātou amana ia, mai loa, le tā ua tele o menei mō le tangata whaatua. Me iu tutupu le teimi nei, le la tātou whaasol solo iei, a tonu le uma le fiafil nei, wha uma lewa iaso langa i tā ua. A o tonu o whailonga nei na o Yesu le mataupu le lusu malwha. O lo fifi loi mai ale tele o me oma. I le tasi se tu e ngā whailonga. Ma ngai whamatala ai o le tu ai ngā whailonga me tau ole. Tau whaase se, o ia po perfecta me pelo. Taua matala o taua, mala whanātura. Taua o le alu o le tala le lei langi. O le tātou matala i le tupu tele o le amio le anga. Whailonga umai tonu i. Le ngata fo i lea. Na fo i le whailonga o Israelu, le toi tū lai mai o Israel, the revive of the nation of Israel. Lesi na whailonga tāua lo i tonu i nā. Le tātou te vai o malawa mea nā le te milei. Le ngata fo i leo le tupu tele o le malama ma le poto. O lalo winga e o mea o malawa nei. We can't deny them all. We can't deny them. Why? Because they are actually here. We are seeing it. O lea tātou te vaia mea uma nei le te mil nei. Wa o isi tangata ia, e whapea ia. O mea e wa masani ai. O mea whanātura, o mea e tutupu e leo. Iai ama se winga e kongeki ai a ngā el tuspa ia. A leo te uona kuna a tuina tātou le tātou maftanga e mai se tātou taupu le fiafi. Le ai e amana ia, te tau tātou amana ia mea uma nei. O le mea mua, la tātou vavai ai. O le mea tau o perfeta pepelo. Po le nganga tau whaase se. O le mea mua na. Tai whamai e Yesu le mata upul na lusu malwha, leipe a whaita wina. Tātou te malam lama ai me tātou vavai anga i le tāua tele. Ia awa umana whaitau tātou whaitau me tātou vavai anga i le tāua tele. Tale tuai leo Yesu o whapeatu i outou nei whaase ino outou se tasi. Pai pue lima, on tāpu lusu malwha, a wae to tele e o mai i lo ingoa e whapeane o a unei o le keriso, me tau le keriso pepelo. Le nganga o le anti-keriso, po le keriso pepelo leo mtuata a tele le lolangi le taimi nei, po le nganga tau whaase se, perfecta pepelo, tala inga se se, pa mai la tau te whaase se ina fo i tangata e to tele. Me mo mua lava le nā tātou te whia tal noai, wa sala lau le tele o a onga se se, ma le tau whaase se, the widespread of deception in the world is so great. Mo me o le nganga pepelo ma le nganga tau whaase se. Ta sil nei o whailonga, e sel tā ua mai e peo na mai e sulu. O lo o matua ta tele lo langi. Ma o lo so solo pea. O le se o onga ua mai ma whaia onga. Se o perfecta pepelo, se whaase se ina ai tangata whaatutua i le lo langi. O onga ua au mai e ni wha moe pepelo i tangata. Give wrong, false hope to the people. O ngai whape naona, mahofa i tangata, i le matautia o mea le a whaia e tangata, le a whai longa ma wawenga e ofo i tangata, ai o ni mea pepelo ma ni mea le moni e whaase se ina ai tangata. E whamaili whai upo sumaltasi, e tutu mai fo i perfecta pepelo e to tele, la tau te whaase se fo i tangata e to tele. Many false prophets will arise and mislead many. Now, nei perfecta pepelo uso mtu wafini. O le whailonga le tātou te tali noi le whiwhini. O whailonga le tātou te waia. E le ni mea tātou te whaatele tali e tu tonu o le fitu tau sanga lea. O mea o lea tātou te waia. Le tele o le tau whaase se le i lo langi le temil nei. O leo se o mea le moi ai pe e fōlinga mai e mātango fie i le whaalongo. O le ale mea o lo lātou whaia. O lo lātou te ina se tangata. E te ina se pe a whaia, e te ina se tangata,
pe a fai e le o mausali. Pe a fai e le o mausali if we are not rooted in the word of God. A fai e le o mausali ma mawaa I tātou le upu le atua, le upu moni e Yesu Keriso. O le whaingo fie I o na whaasese ina I tātou. Mena lela patai mai ai tu spaia, uma tātou whaitau e nisi a onga le apostolo Paulo. So such voices can lead people astray. Why? If they aren't firmly grounded in the truth, in the word of God. Ya whai e leo mausalima mawaa. O la tu o langa whaale nganga ia ke riso Yesu malana upu. La patai mai Yesu ia na o onga e peon tātou whaitawina. E winga le tō tele o tangata tau whaase se. Ma o le upu deceive, le upu tau whaase se, le upu e leni o palano. O le winga o awala. O awala, the ways, e whaia le tangata. O awala e whaia ma tā pena wha mātanga o fie le tangata. O launga, o mea mātanga o fie, e o lava I wāwenga, e māneia, ai se ona ponga. O le nganga wha antikeriso, e se, e pepelo, e le o whaia ona o le whātua tua moni, e le o whaia ona o le whātua tuanga, e moni a keriso Yesu, ma le wha kerisiano. Ai whai ona o le tau wha se, e ave esia tuai tangata, mai a keriso, I le nganga o le antikeriso po o le te I a keriso moni, le nganga le wha antikeriso. O awala ringa penga o tau, o awala e whaia le tangata, e whaase se ai. E whaase se ai I le tangata mai le mea na savali mua ai o le mea moni, a ua whaase se a ngai I le mese se. La patai mai la o ngā le apostolo Paulo e winga I a nganga o le antikeriso o lo ngā lue le teimil nei. O lo ngā lue le antikeriso le teimil nei e whaase se I tangata. Mo mo timo te e whawhi mo mai o lo tau tino mai e le nganga. E o ese nisi mai le whaatua tua. Ona ua whaalongo. Te leo whaalongo e o whaatasi ala whaalongo ma le vaai. Menga o tele le whaale tonu tangata whaatua tua ma tangata kerisiano. Vai ma whaata mala I le whaalongo ma le vaai. Whamai ona ua whaalongo I a nganga tau whaase se. Mamata upo te moni. Na iei na. Whaalongo I a nganga tau whaase se. Mamata upo te moni. Luinga, o le system, o se whainga. O le mele o le nganga tau whaase se, o le system. O le system whaati apolo, whaate moni, e se, ua pue ina ai tangata, ina ua whaalongo, ia o onga e pei lava e moni, ma whaafolinga. A o ni mese se, malipe pelo. Wala tu o atu ma whaase se ina ai, ma ave ese ina mai ai li tangata, sai le mea moni. Ma avatu I le mea se ma le mea pelo. Tātou mātala usum tu wa fin o le mea pelo. A tātou wa vai mea wha teknolosi. E o ngai o le wha teknolosi. A le tumu I mea pelo. Mātala I tātou. Nei vai taimi ma nei vai tau ma le soifuanga le tātou te iei. O mea uma e elo nei tū le lei. Ai iei foi mo lo nei tū. E oti ai le nganga o le tangata. O le tūla I mai o mea wha teknolosi. O le te leia o mea pepelo o lo iai e wha se na ai le lo langi. Mana tua o mea pepelo. O mea wha fōlinga. Wa sui ai le mea moni. O ingo o le mese se, wa sui ai le mea moni. A tatu wha vai nei vai teimi. I le matau tia o le poto ma le atamai ma mea wha teknolosi ma le atamai wai ai. O le tele I o roboti o kako vai ai I le system le wai lo lang. Tau le mau e tangata ia ni ngā luenga wa amata na whao ngā masini ma roboti. E o ai mo meo roboti, e o ai ngā whai e mea ngā ia ngā luenga.
Ua sui e masini, ua sui e mea whaileo, ua sui e mea whaafolinga le mea moni. Te lei whalwhainga luenga o tau le ingai tangata whainga luenga. Ua le aili tangata moni a ua whai ele. Ua whai ele masini mea uma. O le tangata o le mea moni a o le robot, o le mea pipelo, ma le moni. O mea fausia e sui ei fōlinga ma leo o le tangata moni. A tātou wāwai whola iai i le e mai le system le o le AI le wa iai le rai teimi nei. Ua whai ei mea e le moni a na mafua mai o tangata actors ma tangata autu i ti whanga ma me whapena wa lātou whai se system e whai ngofi ei mea uma. Nei whai vai teimi ia e pea nau tāua. Wa whai ngofi ai. Wa whai ngofi ai. Wa sui ei le leo. Wa sui ei le vainga. Wa leo le tangata moni le e ke vili aku ke leo kai mi mengi o ke fongi. E kalangoa mal masingi ya oi. E wha kongkongu mai o el masingi le me kaungu whai mal me kaungu whai. E ke kala o le mele oi. Wa kalangoa i masingi. Kau le kali mai ngaka mongi mai ke le fongi office. A wa kali mai masingi. Wa wha kalangoa mai le robot ya oi. O le mea e le moni. A kumula e whai ngofia le system a lolangi. Ai a tua e al tangata wha tua ma oe mau. O ki fia kalangoa i se ka ngaka mongi. Ia le sau le ei aile iai oka. E maa ngai le wha longolongo. Ai le mongi. E le mongi le mea lai pese mai. Oka le maa ngai. E sui mai leo, sui mai fōlinga. Ai leo le me moni la. That's not a real thing. Ape ngā o male mea le system ale anti-keriso. E sawe unga i ese le mea moni. E unga i ese Yesu. Ai kuua ia. Le winga tonu anga le mea tau le anti-Christ le winga. E ka unga i ese le mea mongi. Ai kuua ia. Unga i ese le tangata. Ai kuua i le leo le masingi. Ka kou whea ngai ale ma masingi o le mene woie. Ka kou whea ngai ma masingi. Kala ngoa mai masingi a oe whakongkongu mai o le masingi. A o whea i kangaka. A whea i tangata moni. Le si kai mea lo o makua wika le mengi o le masingi. Aisa. E vire aku se mea. Ai wha mai le masingi. Ia whai mai le melea. Whai mai le melea. A le whai le melea. E whaki ngā ulu lesi kai mi. Tele o tel tonunga fo lo wo iai. Usom to whawhini. Tel tonunga o me ta o cult po me whaakolotia. Tel tonunga o me whaatuatuanga e whau. E whai. I mo meo perfecta pepelo ma rātou whalinga. Tele o me ka o cult po kel tonunga. Tu lai mai le lilo langi mai senturi se fulu walu. Se fulu iwa e o mai lava le luful tasi. Aka le me meo le cult i lo langi. Me pepelo. Faalinga pepelo, perfecta pepelo. O lea lava la ua lata atua inga ua makua tele ma makua tele. It's around, it's heaps. As we are getting close to the time of Christ, this is also grow. Grow, grow, grow. E matua tupu, matupu tele. Tātou wawai mengi o social media. Social media, ele lei. O le pepelo fo ia usom tu wawhine. Ele lei social media, o social media lea lei nu whai atu tātou por krame le whiawhine esa. Ngā luenga mātango fia lo so ta inga. O le whainga o ngā luenga ina e wale longo puia li. O le mamalu le tulu. Me whangi o social media. O le matua pepelo a. La tau fausia mea le moni. E whaase se ai le langi. Ma mafua ai le tele o feita ngai. Tele le feita ngai. Me le leve vesi ai le langi o ngai mea le pepelo le media. Wa tuu le mea moni. Ai whai le mea pepelo. So se mea e kaua kui ele media e mau ai kupe. Alu. Ala tu le mea moni.
Nga le ngol melnga, o le tau whaasese. Na se ia leo tangata e whaalongolongo ai. O le melo leo ke lo le uoki e Samoa. Il te mingi, o mingi o social media. Wa ova le whaalongolongo kaka i social media. Ai le whaalongolongo i le upo le atua. Whaalongolongo kui le mea, whaalongolongo kui le mea, se e kuai. E vaigi mea social media, se peo le emol maka, lima afe kaka wa maka, ongo afe, fiku afe. Vai inge i la unga ma upo le atua. Sole, ke fiu e kawawa, in kaka e whaalongolongo maka e sea. Fie kere kaka me pepelo. E iei mea moi, au ni ngaro social media, e iei mea moi, e iei tangata e whai male a miutonu. E sao ala kou sos, so me maua mai ala to me mamoli mo tangata. A wale sao le whalongo tangata. They deliver, they give, they present accurate information. A le ngango le media lolangi. Nga le vivesi e lolangi. Me whalanga le vivesi e Samoa. Aja, kele le whalongo longo i mea e, le kaung whalongo longo i, ai tuu le upo le tua e whalongo longo ai. Whalongo longo ai. Too much searching for information. Now le kelo information o la pisi le moni le sa. O le sipili ngā o le fia i e o le tia Apollo. E whaase se ina mahalu ai teime o tangata Samoa. Me whapena. Ngofo i ale si ki ngā i le media, i le social media, i le mele e whaongo ai. Ai ngā kere lope sa o pese se. Makari kongo ia, e le ngaka o ki ngā, au ka mā. Luaku ai malkupulanga. Vai ele mele saurungo le media, ka le mafufau o tangata aisa, aka yol ki Apollo le media. Whaongai ti Apollo le media e fasioki ai o langa o tangata. Yeah, let me say, kaka Samoa, wa o Samoa. Tia lofa o tangata Samoa, aisa. Kau le fi whalongolongo kaka ingi launga o fi whalongolongo i me pe pelo malapisi. Ma mea e whaase se ai makile i arifi ai ngai o Samoa. Ai tuu le me tau mwhai o le tatalo mo Samoa uma. O le tatalo mo ngā se ikus kasi ka kalo mo Samoa uma langa o Samoa o le ainga. O le nuu e tasi, o le ainga e tasi. Ainga uma Samoa e tasi. Amen. Lala le me tau tātou whaia. What shall we do? Le fisiri ngā, lala le me tau tātou whaia. Oi mao. Oe mau le tangata lotu. Mataala ma whaitete. Ele ngata lea su ele lei me tau na vaai ma whaalongo i ai. Ina nei ave e seina mai ai tātou mai le upu moni. Ave e seina mai ai tātou mai i le whao ngāta tau o le taimi. Ai alu le taimi i le mea e se ma le mea i le tau o na alu o le taimi. Loringa, staying discerning is what we need. Not only that, evaluate everything carefully. Why? To help us, you and me, to avoid being swept away by deceptive ideas of the world. Kau kako evaluate. Mawai whalele, e yeile mea te whalongo i ai, e moni, mai manui ai lo o langa. E yeile mea te whalongo atu e oti ai alwese. Amen. Mai mo mori o ane mtau pue whafo i pue lua maltolu, le au pele, au atou te whalongo i a nganga uma. Mawai, e lua nganga. E pe fōlinga mai e le tasi le nganga, e lua tolu whali ma ono fitu walu. Au atou te whaalongo i a nganga umalawa luinga i kele a nganga. E one ngalo ia i tātou sumtua whawhini. E ui le tele o nei a nganga, e tasi ale a nganga moni. O le a nganga o le tua. E whamai au te whaalongo i a nganga umalawa. A ia o tau tofo, evaluate, examine. Tofo i a nganga uma, pe mai le tua i la tau. Awai to tele profeta pelo e o atu ile la lulangi whaalongo le veu pelua. O le mea lea, tau te ilo ai lea nganga. Kasi la lea nganga leo ka umai, wa uma le multiple, wa uma le keli, ai leo mai. O le mea lea tau te ilo ai lea nganga mai lea tua. Now singular, kasi. E ui le kele o nganga, ai kasi a lea nganga e moni
mai le tua. E wha mai o le mele tau te loai o le a. Le nganga o nganga uma wa tau tino ua maliu mai Yesu Keriso i le tino e mai le tua lava i la tau. Te sila nei mea sile ona tā ua usum tua wa fine i le tātou te tonunga ma le tātou whātua tuanga wha Kerisiano. This is one of the main, fundamental subject, teaching, doctrine of Christianity is what? The incarnation of Jesus Christ. O le liu tino o Yesu Keriso o le atua, o le liu tino tangata o le atua. That Jesus Christ has come in the flesh. Ale fa mai o le mele tau te loai. Le nganga moni lava nai sau ma le tangata e sau tala i atu i atu. Nai sau le nganga o le atua. O lea, e tau tino o Keriso na liu tino tangata o ia o le atua. It covers everything. It covers the divinity of Jesus Christ. O lo fai lo mai ai, le tua o Yesu na liu ma vea ma tangata. O ia o le atua, ai na vea o ia na liu tino tangata le atua. Ioane mo fai o pesu man fa, wa liu tino tangata le upu ma ua mau fa atasi o ia ma tangata. The word became flesh and dwelt among men, among us. A hoi tau le pelu e lua fai pesu man fa o le nei, ina ua iai le whanau le tino tangatola. Na whapea foi ona ua ia te ia ina ia whao matia e ia ilo na maliu. O le ua iai le malo e oti ai. O le ti apolo lea. Na e whamtala le awhai lunga whaataua mai e Yesu. Ana sau Yesu i le tino liu tino. E kili pe fasioti le li lea. O satani. Le li o lolangi. Lua le Ioane fitu whamai awa e to tele o e whaase se. Ua atu i le lolangi. O e le tau tino ua maliu mai Yesu Keriso i le tino. O le whaase se lava lea ma le anti-Keriso. Many deceivers will come to the world. People who do not confess that Jesus Christ came in the flesh. Such one are deceivers and the Antichrist. Ila tona. O inga ese le tau o tele, usum tua wa fine o le tātou wawa aianga i le tau o tele, o le tātou whaatau waina tele o le tātou tele tonunga ma le manatu le tau o le liu tino tangata mai o Yesu Keriso. O ia o le atua, o ia o le alo le atua, ena liu tino tangata. E sa no whaatau mai e la apostolo ia le tau o tele, mai o le e tau tino o Yesu Keriso. O le tau tino mai na liu tino tangata Yesu Keriso i le tino. Aisa. Awa foi e saunga le mu i o le tātou wha o le tanga po le tātou tongi ola. Ona o le liu tino tangata o le alo le atua. Tā ua tele ia i tātou isa o i e saunga le mu ai ma se kiu ai le wha o le tanga malou tel tonunga e ala i le tongi ola. O tātou maua. Pe ana wha apea e le aise liu tino tangata o le atua. E le mawhai o na maua i tātou le tongi ola. There is no redemption without Jesus become a human being. E le ai se me ta o se whaolatanga, le se me ta o se tongiola, pe ana whapea, e le sau Yesu a vea matangata ola. Wa ana sau a Yesu o yo le atua. La o ngā e arua i maliu lungo na sa, te uro o la ngake lo la longa se ti, ngā ma se mawhitia. But because he was incarnate into the flesh and went to the cross and died, gave his life, leo mwhaio na maua i tā ua le whao le tanga, maua i le tōngiola. Wa saunga le mua i le tōngiola mo i tātou, ma le whao le tanga.
ona o le mea na whaia Iesu. Lo ingala, o le liu tino Iesu, mai lona i tua e vema tangata, e ese le tāua tele le tātou tele tonunga. O le tele o lotu, o le tele o tele tonunga, e manatu o Iesu, e le o se atua. E le isau mai le langi o na liu tino tangata lea a o ia o le atua, o le alo o le atua. O le mea langa ese e le tātou tele tonunga, ma le tele tonunga o le tele uisi tangata, o isi lotu, e tali tonu ya Iesu, a e le tali tonu le tua Iesu. A le tali tonu le tua Iesu. Wa leo ngā mea uma. Loringa, wa le tali tonu foi. I lesi vaenga tā ua o Iesu ke riso. I le tu ua leo lona i tu ma malu i le langi lona i tua. Ai sau o ia e fai matangata. E peo se polonga e peo upo Paulo ya Filipi. Tu ua lona ma malu i le langi. Ai sau o ia ua vea. Wa peo se polonga. He left his glory in heaven and come and be like a man, be like a slave, identify together with sinful people like you and me. O tu tusa ia tātou, ma Iesu, le saulen sa wa Iesu. Sau Iesu e pei lava o le tangata. O le mea foi tātou vavai. Ele i sau Iesu tutusa ma le tangata. Sau Iesu alu i lalo ifo le tangata. Ele i sau Iesu tutusa ma le tangata angasala. Sau Iesu alu i lalo ifo le tangata angasala. Langa lei mas tangata ola na whanau mai se fale man. Lei mas esi ana whanau mai tua se me e whawhanga ini manu mani povi ma se fale povi. Ruinga langa o le se senga o le tangata ma le tua na alu maua lalo le alu le tua. Ina ia maua le whao le tanga mo i tātou. E se la le tā o zoom tua whawhine. O le si mea lona lua le tāu mai. O mo meo le taua matala o taua. Whaelonga lona lua le nā. Wars and rumors of war. Ma te i ono a lufu ma le whawhau pu ono na i eili whai upu. Nai tāu mai ei le soa ma le whai upu le umano whai tawina. Te upu ono whapelo na whai tawina. E whaalonga o tau i tala matala o taua. Ia o tau nei o tau watu o tu vale ai. A wā e ao o na tau nuu o nei mea uma. A ele i o i le ngā taanga. Le vai e lo langi le teimi nei. It's actually here. O le iai. It's a fact. O le tātou te va ai o le mea moni o le tātou te va ai ai ma. Tango iai. Aisa o le tātou te va ai e moni. It's here. Whaalongo i tala o taua, o lo tutupu taua. O le ale mea e whaia Kirisiano a whaalongo i tala o taua, aua nei popole vale, lefa mai Yesu, aua le popole. Ai ia mausali le whaatua tua i le atua, ma whaatali pea. Ma teo lusu mal wha. Ia le tātou te ilo le leia, tātou te le i kawaina wāua. Tātou malamalama le leia, o le fesili le auli i le au so o Yesu ia Yesu. O le a ni whailonga o lo toia fio mai. Ma le ngā taanga o le lalolang. E lua mea, tu sai tolu awai ngol fisili, o a ni whailonga. What are the signs? Fisili mua ngā, lua o lo toia fio mai. Lo toia fio whalua mai, tolu, ma le ngā taanga o le lalolangi. E lua lava e ngol fesiri raulia, ai nga kalifa akasi ai Yesu i mea umaia. Talifa atasi ai Yesu fesiri e lua, olea, o le fesiri raulia, la fesiri le, to e fio mai o Yesu, lon to e fio whalua mai, o ani whailonga. Ai na talifa atasi ai Yesu, ma le tali, o le la to fesiri, le unga o langi, o langi na le mahofo raulia. O le mele na whai atua Yesu. Ele tu ti ele si maa ilungo le si maa. O le a wha umutia le ailea. O le a wha umutia le maru lea. O le a wha umutia pā nei ma mea uma nei atu te wawa e tu e tono pā nei Jerusalema. O le a le petia. O le winga ngā le visi leo li. O le unga o le laulangi.
mo i lātou. Ai tali la Iesu. Na tali e Iesu e kawai le ti a fitu se fulu lea e whatali lea na sile fiele lea e Iesu e o mai le mea na. Sa wai tito, ta lepe, susunu whatafuna le malu malu. A le tali Iesu, e le tali Iesu e ngata ina i le ula centuri le tali. Na tali Iesu e aluatua le tali le nei ma o atua i le ngata o lo utoe fio mai. A o le unga foi o le lalo langi, the cosmo, the global, le unga lalo langi. Na, lea la e kawa e foi mo le tātou taltanonga le fiafi, o le unga o le lalo langi, ma le toe fio whaalua mai o Iesu. Ala fo tari e ma le fesiri lauria, fesiri lauria, o le al fesiri. Se Iesu lang ai fai mai e malepe le mea mai loe lauria, a ringa o mei tu tupu, o le mei la tu tupu, le mele tupu o Jerusalem. O le a umai ma lolangi. Umai ma Roma. Le to yei ma sesi a mei tu tupu. I lumatu. Amen. Tali la Iesu o fai longa ma meo le a tu tupu, ma aia ma fai longa yei lolangi. Ua na o ni fai longa. Ai le o le unga leo le lolangi. O le ao o mai. I le taimi e wa ai mea ia. E le o le unga lea. O whailonga. A o whailonga e lapa tai ai i tātou. O whailonga e tai ai i tātou. O whailonga e wha mau sali ai lo tātou whatuatua. Ai tu lava i le taimi o le tua po le ale taimi. E umai le langi. Ma fio mai ai, ma lona toi e fio whaalua mai. A lale me whai tātou, wa ai whailonga. Know the signs. I loa whailonga. I loa ma whai ei se fofuanga. I loa ma te tai mai lo tātou wala i le moa le ala. I loa ma wha mausali o tātou loto, ma lo tātou whātua tua i le tua, aua tātou te popole. Pe upo Iesu, mai aua tau te popole ai. Whaalonga o tau i tala ma taua ma mea umaia, aua tau te popole ai. Do not be troubled. Aua. Mai Iesu, aua tau te popole ai mei, ai sea, e le whaapela umai lalang. I le taimi lama le tu poi taua. Au ke pole kele lu mo langi ai pole lapta inga lapta i mai a fai fa lelo langa ka mai lo wala el mo le ala au ke pole vale me anga e tolu i lo ma vo fau il pone ta u fai longa lapta inga a warning luinga le warning ole e lua me sa le warning aua ma le fai que la sos mea que la ko ese warning o ese stop sign o ringa aua ya ole si foi sign que la ku les kai mi family sign you can swim but swim between the flags em finga au le va fua o ringa ole yes male no moli mumu ia moli lang me maka o ringa lapta inga tau mai ta tau le mea e tau no tātou whaia. La patai mai tātou le me tau tātou whaia. Be alert. Amen. Taua matala o taua. E whai loa mai ai le whau punga o taua matala o taua. E lenga o taua. A o taula, a o taua matala o taua. War and rumors of war. E lua la mea mai i le whau punga lea. E lua mea. E moni ai ei taua. Aisa, oka. Whake kele inga kau, a le fōku whalongo, le fōku koe o se whai e Trump ia Iran. A le halua ai si kaua. Lua la mea mai, e moni ai ei taua. Lua, e moni, e au mai lava tala o taua. E winga i taua o lo tutupu. We can always hear this news, these rumors. Nia tala o taua. A o tala ele te tau no tātou vivesi ai, o tala e tau ona wha mausali lu tātou wha tuatua.
i le tua. Ma o nei taua matala o taua, o ni mea o le atu tupu pea, constantly happened. E wa ai au tātou mata, e whaalongo i au tātou talinga, i le teimi nei a ngai lava, i le lumanai, tātou te le loa, po le ale teimi e a fio whaalua mai e Yesu. Whailua mai e Yesu, le tūlanga o le ai o se fi le mū, le ai nai, the conflicts in the world. Ai sa o le sa ili pule, sa ili malo, fia pule, wha mawalunga, o le tangata, ma o le a wha au pea, se ia o i le unga o lolangi. Melo Yesu, a tō whaalongo ia mea, let me say it again, tō koe whaiatu, a tō whaalongo ia mea, do not be alarmed. Do not be troubled. Aua tō te popole. La ptai mai Yesu, lau iai tātou, lau whātua i neia, aua nei mata ta wai pe a whaalongo i nei taua. Le vāo mā lo, ma lea mā lo, ai e fifi le mu, ma matatalo i le tua mo le saonga le mu, ai aua nei o tātou popole. So mai Yesu, awai le o mai le unga. A le tau na ufoi tau ina ne. Awai le o mai le unga. Pe au tau whaalongo ia mea. But it doesn't mean that the end is not coming. Ele wha pe o le a le o mai ei le unga is teimi o lumanai. Ai wha mai Yesu, o teimi tau te whaalongo, pe o le teimi pe o kaimingi. O wake o wha pe a, bui, kai au e o mai le. Nga e po pole ia lea. A ele kea lapta inga. A ele tea le wha sao wala le ta inga. O lo whai mai ai, ia whai longa ia i tātou. Lala le tātou me te unu whai uzum tu whawhine ma losi le te talo ma tu mau le li. Ta ma losi mai fwoi lau Cristiano tu se Filipi mta upoe whawhai upoe ono lo te utala mai le ma losi le te talo ma mua le pe telu e lima whai upoe fitu. Mai awale, fa mai mauti noa, awale popole, fa fitai le atua i teimi uma, ma tu atu mea uma i te popole ai le atua. Ia fi le mupea. Fa malosi le tasi, support one another. Mana tua usum toa fin, ele fau nei mea. O taua, ele vahao malo, ma le ave mai o tala o taua. Ele fau, me ua lewa na iai, ai o loo tutu lava ma, o loo tupu lava ma tutupu ma whaati tele mai, fōlinga mai ua se te talinga i le whaalongo. Ua leo tele mai le whiau o loo mamori mai ai, ina ia sao niuni, ma tā pena, awa ua lata mai lava, le fio mai o Yesu. Ua lapatai mai Yesu e winga i taua ma tala o taua, o lo tau wha ma tau mai a i tā ua. E loa ai le lata o le taimi o lona toi fio mai. Mai o le asi taua le tasi nuu, whalongo wha lei le tā ua o mea ia. Si taua le tasi nuu i le tasi nuu. O le tasi malo i le tasi malo. Malo. O le upu e leni o le malo o le ethnos. E mawhai una wha te tau e le na o se malo. E mawhai una wha te tau i kulupu ma wha la po putonga. O tangata, ele ngata o kulupu i se whaalapo putonga i a inga. A o to tonu fo i o mafutanga, ma whawhinga luenga, so saiete, ma me whapena o lo whaata tau i ei me nei. A waila i nei vai tau ma le vai temi, ele na o nuu ma ma lolo tau, o le fo i tutupu i to tonu o mafutanga. Le fe vai, ma le fe tauai, ma le fe misai, to tonu ainga poto, ko e wha masingo lava ainga ia, ma lesi ainga, o le ainga e tasi, to e tau lava i wha masinonga ai sa conflicts, o le fe te na inga lea e tupu i teimi e lata o le toe fio mai Yesu, e tupu, tonu e ka le sia. So it's not only interstate that this will happen, but it also happened in ethnic groups and civil groups. The conflict between people, within people and within groups. Ko Kongo mafutanga, to tonu o Ferosipi,
e maua i foi le feitangai ma le femisai. Ia le foi tupu ia Samoa le vai tau. Ia ua vai luaina, vai toluina Samoa i sa o le nganga le taun tātou whai tete ai. Taua ma tala o taua. Femisai ma le fete nai o whai ngā malo ma me whapena. Ia ua tupu ai ia le vai luaina ma le fe ese esai o tangata nuu o se atunu e pe o Samoa i nei vai tau. Ringa taun tātou ma tala o meia. E whaale ano i ei tātou i meia o taua ma misa ma tala o taua. Ao le tutupu. E ui e le tau i ni mea tau. Ai ma whai lavanga tau i upu. Tau i amio. Tau le feitangai. Tau i langona. Tau i whanua. Tau i suafa. Tau i me wapena. Fe ese esai. Peia o le mea lai whai e tunu ma mao le tau tunu malo losi e tau ono le pule, tau ono o le tamau ainga. Whapena o maa fo i mei tutupu i lalangi i so sea tunu. Pe o Samoa. E alana tau, e alana whamasino, e alana tau e misa. Su e po i e pule. Whamawalunga. Le nganga whawhia pule. Mea ngai a linga vevesi. Peila e fori kau ke wawa ai meke kele. O whai longa ia o le toe fio mai Isu. Ai le ai, o la fui e maua i. E maua fui ai si o tātou. Si o tātou, si o manga. Ai le o iloa e Samoa. E le o iloa le tele o tangata. Me o le feitangai. E o ai le vao mātua ma whanau lai tau mai al tu spa ia o au onga Isu. E toe fe ai ngā i ama toe tono ainga. E atai la te Apollo. Ai mawhai on tātou fufoina le whawhitau ni lea. O lea. Pea tātou te talo matuu i lea tua. Ne ia ave ese nei mea. Ave ese mai tu tonu o tātou ainga. Ave ese mai tu tonu o si o tātou tunu. Ia maua le whea alfani. Ia maua le whea alfani. Aua ne iai ni taua i la ngona ma manatu. Aua ne iai se feita ngai. O ala ainga o feita ngai o ngei mea o me wha polkiki. Feita ngai. La ulang o le ngona na o ngau la ngona ina i Samoa i sea malanga le nana. Ma meo le nganga o le hatred, conflict. Fete nai. Fete na inga o la ngona ma mafau fau o tangata. Wale o te maua le mesa i Samoa i soia. Meo le whaalo fani. Pese ainga, te whai mea whaatasi, ia le melo iai. Ia o esa al nei vai tau. O le ainga la vai tasi, ma le pui ainga, ma le ainga poto e tasi, so le ai pe o. Pe o lai se pāwai loto e vavai ai si vaenga, ma le si vaenga. Ai sa, mea nganga tonu alea, ma Iesu, ia o tau lo le leia, mea umani a tupu a lata lo toi e fio atu. La me tau nu fai, tau tātou whea alfani. Tau toi fwoi Samoa i le lofa moni au le tasi eisa o le ainga, Samoa le ainga e tasi. Mea o whamtalanga nafi le mato fwoi, whailau tala nafi sia mato i kare sia. O le Samoa e fisiri mai se tasi uso. Mato hoi mata Apollo fisiri mai se tasi uso. Walu al foi ke au kau i me fa por kiki. Famele uso lea. O la le vaenga ki. O la le vaenga ki. Ke fast me ke o vakso le ai o ke le fa penga. Te talo luinga foi fa penga. Luinga ke kalonga le afo Samoa. Ai ke le kalo molisi afo Samoa. O la ngona e tusa o la utalia tu le usolea. E le ai se tu e te tau ona wha au i ai se meka o se whaifi au ia pepe o mwho kaka makukua. Ai sea. Langa lai e o ainga resipi ko le fo e o ainga resipi ko asu langa o Samoa e kasia. Ka Samoa e kala nga wha ko ki ainga uma ainga. E la wa whea langa e kikei o le fo e o ainga le fo e o luinga. O whakura lau kara lilia. At the back of my mind, e ia le tu
o te langolangoina ona o policies. Onga o policies. Ai le ai se kulanga o ke alu ka la ima expose myself. O e lang mo. Li ai ava pe nganga karuinga ile o se Samoa mongi. Ai ja Samoa kas. Samoa is a family. Samoa kasi ai le lua. Ai pe o le menga we, se o le menga. Ela que foi savai. Kau fa longo e foi le visiri nga. So, a pessoa le mo fa pegue se Samoa se. O spiri le. Mo taua. E lo taua le nga o me kau le nga o pomu le nga o le taua. Conflicts. Em fai o nga mau e la ngona mama natu. Ai ele mafuanga. O lea. O su nga o le pule. Looking for the authority. Looking for the title. Looking for the throne. Po ie pule, po ie sifi. To ese la le tau o tele usum to va fini. A fai fo fai ka ko el ngipo. Ia. Ka sia fo ia ngi fai mai sau ko mingi a wa fa longo le le uta linga mai lo le tau o le. O le upu le au te tala noa toi fa le nganga i le tu le upu o le tua. Wa ova le mafau fau o lungo le media ma le mele te fa longo i ma te vai ai. Ova le mafau fau. Ova le mafau fau o tangata. E sa me mafau, sa me o kupo e ngefike nga inga male. E sa, ia lenga utaua. O mafua onga o le pepelo le media. Onga o le faitu au o tangata. Ma le manatu ma lo lofa fa maoni a Samoa. Melna, wa ali mai e la le tulanga le mafau fau tele o le tunu o Samoa. A o fea o iei ia tupu anga ma mea tupu mai ei ma mea na a o mai ei Samoa ma lananga i whanua ma lan whaalo alo i tua whawhine matina oka. Whanonoa ia. O le leo a o le tala le lei. E watu a le upu ia wae. Whapena ia whaife au e eilo lato nau ma le langona e tau na whaise leo mātou. I me whapene. Aisa. Ia la sanga whai ai whea. O Samoa i eio tātou tuangane i tua whawhine. Eio tātou tina. Lai whai tau o tua ilisi lo matua. Lai whai tau o tua ilisi toi ina. I lo le mawhau whau. La u fai ai fea, la sanga fai ai fea. E mafua mai. Ona o le ai o se pi i tanga i le atua. Mo mori mai o tātou wala ngai tutonu i le ala tele le moa. A bese mai. Le winga ngā lapta inga i tātou te tala noa i le whiawhil nei. O signs ma whai longa i tātou te tala noa i le whiawhil nei. O lapta inga mo Samoa. Ina ia whaia ea tū, ma whaia ea o tātou ulu, ma wawa ai atu i le li. Ai ni meo whale tonu, teu. It's a warning for our character, our conscience, our conduct, our attitudes. Tā pena ma sauni, ai sa kako ke le loa po le hale taimi e fio whafo sei mai e le li. Al nei tātou te whapene, a ngi kako ke whea inga, a ngi kako ke ko yo ku mai lesi piko fam singo ngai ku lesi piko ai ku ngange man ko fingi ko yo ko fam singo aja su e po ye pule fi ngau swafa fi ngau fangua o isi ka kai lo aki nganga i lo ele kau ye se meo menge ele ai ma se pikanga so le ai fi ngawa aja a lenga u fa ko le la mo le nganga pipelo le nganga se mo te fa se de ole ka fa selma ho fo fam singo inga ia malo ai malo el fangua pe malo le ngola la malo a ole me pipelo ole me se it's a wrong and fake and unreal thing ele o se me moni ole melo na tolu melo va tu le to suli minuti ai fia valau mai ana valau mai le al tato numero masani ala matatu pel tatu melon tolu ni fiafi o malafa na tura si le vai ngata ua o signs ma fai longa nei na te utala i Yesu o me te o malafa na tura natural disaster i lo sol tatu valau
Alofa lava. Alofa. Alofa poni. Alofa Antonina. Malo le malanga manvia. Ya, malo fo ia Georginale. Tapuai. Ota semana yo me ta upune tula le po. Tai. Vi ele ali. After tele lava mo fautuanga. O te talitonu wa inga lava le fionga le tua. Ele o se mea whaingo fia e selemana ia. O le mea tā ua lava o le tau longo. Le au whainga luenga o ai pe. Ele tutu sa umafui le au whainga luenga. Ai vi ia le atua poni mo ngā luenga lava o te semana ia le nei po. Le wha malama ina o la fionga le atua. Ia e mai se koi mo tā upo tātou iai. E nei tula. E sero fia le. E le sau noanga po i nei po. E di ia le atua ai mo le atu le anganga whaftai te le lava tusa o mea lava o lo e sau noa i le fionga le atua e ai mai se koi whautuanga e moni ai le sau noanga e lunga le social media wa o lo te le alu lunga o nā mea au ali mea o te alu po kalame ia hoi se au lunga o le tio e ai mai se koi TV o te whalongo lava i ai ia vai foi a mea mātou no e whamei whaasana lau mai lunga. Iau te leilo se mea wai. Se longa e vini mai tangata tau mai ati. No, wai, te le mana o ai wai e pe whaatupu ai foi la mona le fia i le tangata. E lei te leo e. Pea e tau noa. Eo pea wā malama. Kau kia. Tau tia e o foi si tātou ati mo Samoa. Ia. Pawana o le mea, ana o le tatalo la vai le atu e tu inatsi e kata watu ngu e awe e se nei whawhi tauli. Lo te tupu mai te ea Samoa e maua le anganga. Wai mo i e lau Samoa. E o Samoa ai e ai ngai tasi. Ia ai whawhi tai tele mon mata upu nei a fiafia i hoi to tele nisi o fia watu i mana. Tai lava e te ai a manuia tele a poni ne. Nei po alo fatu mo oe fa pe ko le stunga ya sa ulo tu me le po. Tai lava Antonina. Tai tele mo mata o ko fa fatu. Lo fa tele atu ya Georgina fa se fua. Ya, pa talo fa lista tu la talo. Talo fa poni telepa. Talo fa tui, o mai le fionga. Man via fa te va la sunga ma lo mana i tum ta. Le fo. O le si me na ta o le from tala na i su fa lo. Lo fa ya. Ya. Kasina kai lo mai lo i te la talata i su mai le mele o tupu ni fam i go o la fa to o te na la fa to elo fam i wo le o la to fiti la to fam ya o le mele tupu ni o le to ila ya i fam i la le no si me no si la agua okay e lu sa o le ko ila ya fam i baila. So le mela la fai ko ngo se me fui para baila o fui o fique fa ma. Tato vai fui fa ma i pe le coronavirus ma le AIDS. Ya. Em fa ma i manu le o so solo ma ya nge fa kan. Mo ilava. Pa fa ka le fui le. O le mela le mela mela fa to nga to ti fa ma i. Ile se me fa ngo fie o ti fa o fa to o fa ma fa le o le mo fa ina. Mo fa ma ile tengo fiati que yo trato y para un efecto de suele lo ahí le le fue facilitado y la ferma me la fue a terminar y ya fue tu fama y la otra que si solo hizo fama y luego fue la y más sí me cuando tomamos la fama y si tomamos la fama fue un poco ya o lo fue y tengo muy sangat la mal sangat le mal ya monila Mana itu? Ele oleh na oleh faz na la foi fitar foi pela foi farele le mati foi mai fazing o mati mai o lo tempo mbuli eu temi to filosofia mai la o mati o lo talata ya ia mena lena tupina o avesa la no fainga malo la se la fa ta sina fa no lota no tu titia o tiel tato tau pulna ma nga nga wa to mo mai e ola el vaso le ele mati ma ale singa fa no Israel na
Papea mo tau poni fi. Aftai. Aftai tele lava i lo sunga. O le lei lo fitele atu tele. Pase fo. Talo fo tatu lau. Pa talo fo tatu lau. Talo fo. Oi, ia, tu tom foi mai. Nai mo le no, pa fi lau mai tatu. Ia, talo fa. Talo fo lau. Talo fo. Hello? Ia, talo fo. Ma no lava soi fu mau e lau sunga fa fengainga. Talo fo, oi le sau no. O tui. Oi, talo fo tui. Ma lo lava soi fu. Ia, sau no mai. O le maranga manguia pengu mau aku. Aftai. O le mta upulanga yele selangona. Se mori a kwale nga faftai lau sunga fa fengainga mo le mta. Ia. O ke ngo fofo ia uia mo mafofo o le mka upu kongwa i o kai mifo kai o aso ngei. Tai. Wae o le ua penga sau ngola sunga. Wa au mai o se ka penga ngai tau ka penga lo i tangata. Ia. Wae le ia si mea ia ka wala nga le fu sau ngola sunga. O le tangata ia e mara malama ma va ai ma fau ma fa mo leli. Nga mara malama ila ia le me ia o tupum fai longa ia sau ngola. Onila. Awa o le lava nga ngana le la rolangi o ia Samoa. Ia. O le anga ngana le mele ngana fo kuspa ia le fe me kuspa ia. Le au amula ife o fele me nga fola inga kaluanga mo moile nga kama. Ia. O fola le mele ai o me le aso ngi le fola. Ciao. Ia. O le mea o la nga le tupu. Wa ki di feu wai ia fa kasela ma le au antikeriso pe pelo ia nga sa ngo ela sunga. Ia. Wa ki de nga fe feu lo to tangata ma. Ma le karikong le lopo le aso sa fo ile o mai fa pe se o me nga Israel. Ia. Io e. O le inga o le ia ku asia ia ma au mo sale mile ia au antikeriso. O le fo ia Samoa au antikeriso. Ia. O ai ko kongo lo ku maka poinga. La ifa mai ku spa ia pe fele ke viso wala inga ese karikong. Ia le melanga le popole ia. Inga io ku fo ile aso sa o mai fa pe mai wa nga le fa ngolongo fo i. Nga mai le fa pe o mea nga Israel o uma me ku spa ia fa mai nga Israel fi ko kongi. Nga kili ale nga fia ia ka fa o ia le ai na ka ko furi ka ko fa le. Ia pe ole nga fa sta ia lo sunga ma le ka upu nge fia. Ia loa ta awangi kauku i karkongunga. Ai va ai me ia le ai si mea nga e fai ma fa mauninga. E pe o mea umai o fa mai le afionga le li pe nga e sa ngoi nge fia. Kala o kau o misa o whewawea inga o whangau e o ese ma mākua. O mākua wala fwa i whangau ia o se ia mea. Ia, moni lau. O le si kauar kua ngange le kua whawhinge o whamasingo ma awe whawhenga pe o ngasa ungoa marmalama lau sunga le whawhenga. Ia o mea ia o le whamel kuspa ia. E le ngakare ngawa mai o aso e ngata ai. Ia wakele le fia i mea wha fia. Ai la kiki le mga o i le li. Ia o mea umai e kaunga malama ye tanga ilo le waka ku ye yaso ya e uye ngali fa me o le sokofi o le kausanga le lua fe lua fiku a o le o fa mai watato ye a o ko va ai talo tau me ya o fa ilonga ya le an fe siri so yesu o a fe fu ka ye le malo ya a nga tari mangingo yesu a o ko va ai me ya o la me o ela le fa tai ya mo pokalame o se tangata makala mapoto ia fa longo loa maka penga lona ile sitianga wai penga mali ele usangwa awangi ia afia ile I por ko sa le ri ia waka ku karie mai ka ku ile sitianga pa io e mo ile po fa ka kalo msa ungi fa ma wala lo ngi meng fa le kongu laso o la va nga ta wa ia fa ka kelea po ni mo la mo tai tui alo fa te le tai ma ta ko kaliwa ku lo ngofang tai pa mo fa so ma tango fi tui tai alo fitele at ya fa foi ta alo fa ta to la alo fa lo sunga fa ka nga toa o ki ale ma wa ku so ka ngo o ki umal po kala me aku ole au te ta lo le au alo malanga manguia lo sunga fa ka nga ya malo manguia me alta to nu Samoa ya fa ka ya along longa mal ko al ngai pol makango fiole pa malam na manga mal upu o sa ngoinga lo sunga pong ye mongi apa mau yo e de asi se pa fie poco me u kako vai
sa oi ka ko saungi ka kaya de makala ma saungi ia a ko mai fi camping ka ia ko ka fikia u super kala ko ingo e sa mo saungi mangoe yo mai ki munga ma ma de leang saungi ma pi ko inga ia ia si me sidionga ka ko mga mia ia alo fa kera ku si ko fingi ki akonga akonga mo mai ia fa manguia ele ko la sunga pongi ma le farkua tai ai mi fora umal proclame ko anga i ma ko mala ia pui de io wala uma tai la tai tu tama ia ko ma fa ngau ia alo fa kera ku mo la sunga pa nga pongi ia aftai alo fa fol tinana vala mai ia soi foi ia soi foi ta fa soi foi talo fa tu ta tu la talo ranga mo wiari oi talo va o fionga au check ia mo ko eu challenge ko so ria lo manga mo pa me challenge ma con ir pa se a mori talo la soi foi ia ele ko que deixa o cara o que ele o boco a kala o ya o kava apo kuma ai suhoia na aso asa le ya so hapo ya o so foi me foi sa o ko esse ko mau aso yeso aso ele aso makiva makiva tia i ga que era com que você louco que vai molme aí ga que era com foi mas que era com que vai falou alô ka como ole como tiki ya ele ranga sabe que me sorry sorry eu per mafia sorry não ka sorry uma coisa ele foi e fica cara aí essa olha aí era passou ali e wala ka la ka o ko vai ka o me ku po mo ko vai foi aí o langa ka ka que ni sa ora ka la to isi o era lo ko mo ko se ale o langa aí bonila ya me si ya por yo kai me ya o ira ko mo lo ko la ko si ya po ya lo so al bolalo ya so ya holiday ya pues no algo como el mule lobo cuaria o de un perro como el mule ni ahora a ver la co okay alo fa tu fa ta ya vala mai ya okay god bless fase vo ya alo ya te lo vo le wa to no mai le si wi o tato por clame mo le atu le nga fa malo fa tai ele pa ia malo si o tatu tunu ma se lava paanga al tatu por clame tutu le upenge le loto fa taile le mafta mai ya sau le vala u kasi le mo mai a per iso finalo ya talo fa tu tatu vala talo ia malo soi fuanko ya mal oi le sau no Selina oi Selina malo talo fai malo al malanga manguia ya malo foi o manguia sia ka ko ngu Samoa ia pa sai anko ele ai ele lo tawi fo man mafia ai la ole a sole ole o lima vai ele la lima vai ya sole tal mo foi ya que lo le la ko ferka ko sen ai pe manga ya foi le ya foi ankola le nga maktorianga wile ko le tipo o que le fale ngi pokalamia fa fia ngala nga o que pia wi fa no longo pokalamia fa fia nga fa mai no lectio pon ya ai pe ya o nga ya le po le so ya sa fa ya la si a masjanga silafia ya
ai ke wa ngo faila ia o ngo ave ia le maule sa pa ia na e winga lai o na ke fa no o ku fai mai tu la fono te fulu le ala no fai ati ia ama sauria fo ile foi mela fionga le sua na o sawe o te le sawe tala tu la fono ai fa mautuina na fa taunuina ia ai fai mai le mauale ale sunga le ia fai mai ele o tu la fono na ia so ia o moste e tu la fono sulu al taimini ia o le o tato wola ile ia Yesu Kristo so wale to ia ila se tu la fono ona o le wa mali Kristo le ala le na mali wa Kristo sa toro no tato fa manga lo tato ang sala ia wa le mela le no fai e per sela wa o so le fa mai tula fo no fa si tanga tu lo wa ya no vinga a fa ya la e fa si tanga o lo vinga na o la e okay ya ya ai fai mai ya o sa nga fai mai ya o ki makia o fai mai o tula fo no ya o tenyo o Israel wa tenyo mosi na o tu la fono mo fana nga Israel a ta tu Telina malio ele tu fini la wale o te alta temi ai vala au tu le ta telefoni ngai lo ta telefoni ngo e faisi o music temi e fai tali ele ofisili ai mane ia na ngai e lua va ngol tu la fono o le va ngol tu la fono e os fulu polo inga ia tu la fono mose ia kele mo e tali tu foi le fa pa ole langa e faisi ta o lo ofisili ai vala o yang ta tal noi la ia lea ia okay ala le o te o ta temi ia o fo temi o le si por kala mesa ai fa te tele la vala mai alo fa tele atu ia no fa ko fa le fa se fo ia le ko bless ia fa mal lot foi inicio lo tom foi mai lungo tatu leina ia no o mal tatu temi ia la fa sta tu talo man tu fa te tele le tua ua fai wina le mātou por kamele fia te la upu aftai foi lo fetalai fa ngai nei mātou wale longo ina o sia mātou atunu me se usum tu fa fene mātou mafuta le fia filta o tele o loto e fia mai tama Yesu mātou blau le fia fi se fa mnuia tu sia mātou tunu mnuia sia mātou tunu Samoa ia fa mnuia foi le o nanga ne radio Samoa pulenga ma lau whainga luenga. E te tai ma leo i mātou, pia fo i lunga o wala le po, me se lau whainga luenga nisi o ngāru lue, saonga le mūla mātou o atu i ainga le fia mau fo i se po manuia, ta pena mo le asfo ta ao, pia o li atu le manuia, ia, nāna mātou talo ta mā, ala atu ia Yesu lo mātou li imo lo mātou whaola. Amene, ia, sa mola tātou programe la le fo i fiafi, tu le penga le loto ye le manatu ye le ata tu to felo e fo il va sfo ele temi masani a mon le temi ola auto ona le poni fonati fa so i fo ia mon le temi. God bless you all. Slava fasu mo fitu ina pati o to lima o to uma ba tu le inga ile tua so we are ina pati
le si fonga mātunga whia sunga ia tala le lei mātau marisi na whatunga peo na iei tātou le nei vanga la whiawhi whatasi marisi fonga mātunga whia sunga le whawhengainga. Pastor Pony Fonti ta ulunga toi malana tautua. Ya meise fo lana porkalame peo na iei le nei vanga la whiawhi. Ya ele toe fo I mai le mai ai o le lua vai aso sa whai fo isina malolonga. Ya ma asia le tātou tinu e meise o nei ainga. Ya whawataile lofa miranga le lei o le atua leo toe taliu mai lana au auna. Mo le toe whaawawina o le tautua. Te whai mali tātou proklame nei le asunga fuar vai aso asau. Pe a tātou au lia I siola ma se malosi. Ina ua, tula mali tātou te mile wati le ua tue se fulma le ono minute le tōna tāle o le tūla sfulu, tānsfulu. Ia ona wha muta whono le tātou proklame ma le tātou au nanga. Ile nei a fiafi toe ofolo fantu le tātou proklame mo ona te mafuta mai whaaftaile. Whaatasi mai le neivanga le a fiafi. Ya me se foi o tolo fianga mga luenga o nei po ma lo lava nga lue ma lo foi fa ma lo si o fa si ma ru le neva ngole fiafi ya ai tel tono na lava lo ma lo si ya fa wa wa fe au mga luenga pe ona masani ai se fulu no minuto na ta leo li tu la se fulu.
tasi minuta na tano litula se fulu fafifianga mai se uso ya Isaac ya pula peo nei ele tanto por kalame musika se fifilo yo nei vanga la fiafi ya male tautua le radio Samoa se fulu lima ivatolu a mo selina siosi manuia manolonga nei po tu le vafa savalu ya lo fatu manuia manolonga nei fiafi Charles Sterling lo fantu le ngata fo le manuia manolonga nei po ya ko poeti ya le ngata fo le Maria vili fiti so fo manuia Maria fiti ya lo fantu fa telefata si mai le nei fo vanga le fiafi ya la to umala va pe ona ma wo mai le tanto por kalame ya wo manato le a te bulunga tu i le tautua o le nei fo ya fiafi fa tele talia ino le tautua lo moto malo lawa tono lau ta vale fal fengar wenga fela se mele e mau mele tautua nga leile tu mo e manuia manolonga le nei fiafi ya manuia fo i fia nga wenga le nei va yaso be safe ya ma nga leile tu i fia nga wenga le nei va yaso fira tato le solulu ile lo fo le tu sausi fanua sausi fa so foi ya